جستودیوین TRT کردی داویا هفته روزا یکشنبه روزا لحظه صبح بخیر روز باش شوره تماشاوان هجا بینرین عزیزون بخیراتن بر اکرانین TRT کردی داویا هفته دست بگیر تیرو تجه البته میروجی لسر مجارک هجا باقون مجارک گرینگ می باقون میوانین منی هجا ان الاستودیو من می باسم هم محرم بکن محرم چیه دوی مهده دوی ام چی بکن عبادتین چاوام بکن هر وها معنی محرم چیه لورا محرم دست بکا سالا هجریه ام بجن سر سالا هجریه ام تکار مسابجن هر وها دروجاوی دهان دجی روجا اشوره تیزانی نوسا تیزانی ام تکارم بجن بیارین باشی پیکاتنه دوی مهده و بیارین خمگین جی پیکاتنه دوی مهده ام باس هر دو عالیان بکن عالیه وی خمگینی جی کوان بجن نبی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هاتنه شهید گرین عالیه دیشی معجزه کد به میده پیکاتنه می باس آوام بکن محرم بگشتی چه مسیری بسگنن هلبت استودیو من میوانی من ملا سیدا لیکولینر نویسکار میرهام باکش لویدریه جای نویدیسه هر وها موزیسین می هجال ویرن علی رضا کایاجو و حوزان آیازی و بدنگ خوی خوش و موزیکا خوی خوش شماره هم الهی بیروجی کل سر بیروجی هات نویساندن بیجن هم جی الهیین خوش و بدنگ خوی خوش روزا ما خوشتر بکن ام ندن سکناندن و عزیز بیجم من بخیراتن لیبر یا بیز نمره ما بیجم ونجی کارنج مره پیام خو بشینم پرسه که وهبی اون بپرسن آنجی هیوی و داخوازی و منتخوازم محرم ناس و خزم خو پیروز بکن جمره بنویسن از ایجی بگیرن بر دسته وان 0506 657 53 62 ببینم ری وندکارن پیام خو سر واتساپ و تلگرامی هر وها اینستاگرامی جی وندکارن جمره بشینن از بیجم و از بر خو بدم میوانی خو از میوان خو بدم ناساندن علی رضا کایاجی موزیسین مت بخیرات سر چاواتاتی حوزان آیاز تجيب خيراتي سر چاواتاتی چاوایی باشی الحمدلله شوق شکرم باشم میشونم باشم امشی باشین سپاس که مالاتا و ایرو ایشالله میبدنگی تی خوش و سام مست ببینم بیجن و از بر خو بدم سیدا امیرهام بکشت بخیراتی سر چاواتاتی چاوایی باشی خیر الحمدلله خیر و سلامت محرمه و پیروز به سر خیره بیز بیجم چاوایی مامو سیمه هجاب ده مگه دریش مهو ندید باشن الحمدلله یا خدا باشی بده ایشالله از بیجم ما مستمع گفتم می بحثم مها محرمه بکن تا هر سال ام به پیروز دکن ام خمگین دبن ام دعایا دکن ام میج دکن یعنی هم عبادت خوام دکن هم جم تشتن دنجی دکن پکی محرم چیه مصاب دست بی بکن تمام دبیجن مها محرمه دست بکر دوی چوری بیرامه بله شن ام سری اول ده ها بیجن ده قرآن ایده ده حب تقویم هنه ده قرآن ایده یک اوا شمسیه یک جی آق قمریه تقویم شمسی بله تقویم چهات دینه چکرنه ده جیانا اسلامی ده گوتشته که مهم چیه به جبوی وچته مهم او چتا مهم نی بیر کرنه تقویم چیه بونه مثلا ام بیجن آق شمسی دوم حضرت عیسی ولادت حضرت عیسی يعني آتاوي ام بيجم اره اشترى بيجم قمريجي قمريجي هيف يعني قمر معناه هيفيه تقوم هيفيجي اوا هجرة حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بل اشتكي برا بيجم اوا مهمه حضرت محمد عليه الصلاه والسلام دمها محرمه ده هجرة ناجريه دمها سافره ده يعني دبيشتو شيء سافره اشترى بجم دست بيكريه د 12 ربيع الاولي كروا دوغما پیغمبر بخواجي ولادت اوجي د 12 ربيع الاولي في قباي 3 كيلومتر مدينه دوره اولوراكا خطبه اول الجمعه اول يعني ميجا اول وركديه ناوي بلجاي رانونا بلجاسيه موقي رانا ميجا جمعه كديه جاء امتراد بيجن امام محرم دبا سري هجرتي اموي بيجن بيشياو حضرت محمد مصطفى هيج مالا خو درناكتيه هيج مالا خو درناكتيه نيتشه بيشي الصحابي خوشانديه مدينه منوره يعني دماغي باشلانجا دست بكرنا هجري د 20 سيرو بيشا چونا پیغمبر صحابه خو تفشانديه يا هنكي قسمه صحابه مالوي تنبه بيهره عرباوي امجن حسباوي تنبه اومانه هنكي ابو بکر صدیق خصوصا حضرت پیغمبر نشته هیوی امر خدای ماه حتی خدای تعالی امر دکه اشترا بیجم پاشی
پیغمبر علیه السلام خبرش نج ابوبکر واشترى ابوبکر بأمی هرن ایدی هجرت کن او گوتنا گو پیغمبر بجه شبا گو پیغمبر درته نیسکی دست سوی درته او که 26 سفره فقط هجرت دیگه که محرم دا دست پید که یعنی صحابی دوی چقدر صاحبش یکی محرم بیوه ایدی دست پید کن دچنه حتی سال که پیشاوی اوسو حضرت دهب قبیله او یعنی مدینه منوره نه بچای ناو مدینه تنبیه ناو یسربیه اواناتین پیغمبر را بیعت دکن نیسکی هفته حب مصعب بن عمر پیغمبر با عمر بوان دشینه و چه مدینه و اشترا بین سال پیش یا پیغمبر علیه السلام باشید چه دید دنما حضرت عمر دا هنزانم گو ابوبکر صدیق 2 سال و نیف خلیفتید که بیشتوی تسرا حضرت عمر وقتی حضرت عمر گو دبا او دبا خلیفه دبیجن دبی اوی چکن سر مها چکن یعنی تحکومه کی چکن جبوی مسلمان عبادت خواه بکن چابه لورا خدای تعالی بی و یسألونک عن الاهلتی اوشته هیوی بپرسن تیجی بیجه و هی مواقیت للناس بی ای محمد تیجی بیجه اباج بوی مسلمان عبادت خواه بکن حتی بیورد به حج کلمه حجی استعمال که عبادت خواه بکن اشترا بیجم به اوهیف یعنی تقوم هیویش بوی عبادت ما مثلا انا که میجه ایرو ام نیرو دکن ام انا گوری تاوی ناکن ام آنا گوری هیوی دکن لگور هیویشی تقییماتی آماده میلادی گو ام قلام بسکن ام بقى ام مینان بی تقویمی دکن نخیر وصلنا ام سام به هیوی دکن جوال سر رو پل تقویم جد نویس هجری و میلادی نوس به عین وصل جوات گو حضرت عمر دبا خلیفه اوی ما محرمی صدام باشلانگیج هجرتیه گو پیغمبر علیه السلام جو مکه چه مدینه اشترا بیاد خ سر یل باشیه پکی ایجا محرم ام بیجن بری هبیه ان تنبیه بله محرم هبیه یعنی د پیشاب حضرت محمد مصطفی داشت اوام مه عربی هبونه لبلی اوام مه عربی د عربا داشت قدسال بونه چهار حب مه قدسال هنه یعنی مقدس هنه مزن هنه یک جه ذی القعده ای دیگه ذی الحجه ای سیام محرمه ای چراج رجب گو پیش رمضان دو ماه پیش رمضانه دیمه ذی القعده ذی الحجه محرم و رجب مه مقدس لبا خود اوانا به آیات دایت ده هنه بله ده عربا ده اف خطا هبیه گرتنه مها خصنا نو حفظو مثلا مها محرمه مها سافری خصنا مهکی هر دو کرنه یک بله وقتی پشت خدای تعالی آیت دشینه دبی نخیر دبی عدد مها 12 عدد مها 12 هنکی لیکولینری مسلمانا دبیجن هجرت حضرت محمد مها محرمه چرا لور اوی وسع حساب کردیه مثلا یک جه دیار بکریه واشترى بناوي كتابه 5 يقول لي بنير ونيج ببينن او دبي بالي او ما سافر يجي خصي محرم يعني شبار كتاب ليها فكرنا بالي جرات تقولني محرم يعني تقولني محرم غير انسان يقول خازا يقول سري مسألة بني رجي مثلا دي انسوبيديا ديانتي جلد سي ده بس محرمتك اجا بي محرم چيه اموش بيجن محرم معناه اوه ببارن مع مستهنكي جبركم سرمان قلتي والله ازدكم تماشاوانا ما جبر ببارن قصور نميزين خدش باخلي بده محرم معناه مها حرمتكار مها قيمتدار ما كي بوتي مرجرا حرمت بيره ما كي قو قيمتدار بهكي چرا قيمتدار لو را دوي مهدا ج حضرت آدم حتى حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى وسلم دوي مهدا روجی فرض بیه بله روجی گرتن فرض بیه دنما پیغمبر ده حتی رمضان ما رمضان گناهات به لسر پیغمبر جی واجب بیه روجی گرتن یک روزه کی انسان اگه خواهد سری تستی بینه راجی حدیث حضرت عایشه هیا اشترا بیجم ذلك مثلا صحیح بخاری ده اشترا بیجم لسر امام حنبل سنناوی ده قل لي بنير اي في مسألة ببینن مها حرمتكار مها قيمتدار مها بدو واشترند واشترى بمها وقلت ده روجي فرض بيه السيبيات كانوا تستدنيش بيجم سورة بقرة ده آياته دبيجا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي إنسان باورمند أي إيمان بخدا آنيا چابا خدای تعالی لسر ملت پیشیا و
مهر روجي فرس كريه لسر وجه فرس كريه وجبونا هم خاجتستي بيس بباريسن يعني جبونا خدای تعالی واتخه انسان تقوى دار demek hiçbir ayeti emdizanın گو پیشیا مداجی روجی هبیه هنه کی تشت مقدس هنه حضرت آدم دا دست بکنه حتی روجا ایرو یک جی قربانه yani hayvana göre şercet kurban diraya xuda belija jorevi jevdu cudahine mesela bir miname şercet ne eknem şekledin ekine işte rabbicim yekci rojiye Adem da dest bekliyor hatta ne Hazreti Muhammed Mustafa hatta iroji yani belya peygamberci evhabune beli hebune jamicin rojiya me Ramazana edine heneka düşemu peşema girtine heneka mehida yagru girtine heneka 14 و 15 mehada girtine roji şekli değişikliği بله راسته امام مصطفی مها پیروز ما گفت هم تشته باش تده بونه هم جی مخابن تشته خمگین جی تده هات نگره لورا ما گفت ام بیشن نبی پیغمبر ما هات نشید کرن می بحثی مسئله جی بکنه دوی مهد چپ بیک هاتیه کی جان بیار کی جان معجزه چه بویه حتی کو اوقاسی گرنگ اوقاس بقیمت بله بله انجام پیشی سرع و الابیا بیشن ها گفت تشته کی خودی امر کرده گفت بی می بیشته بکن بیگمان bir sual gümeri beje demek tişteki rinde tişteki rinde خودش مرا وته بکه سلام خودی امر کریه شو تشتکی مهمه اما ابایك بل يجي حكمتي هنا حكمتي زعفن دي كتاب قانا غدا بل مثلا قانا هنا كي اعتراضات لي تكرني دي بيجن حضرت ادم عليه الصلاه والسلام وقت خدای تعالی و داوجه جنتي واشترى بالجنه بيجت تبي دار هنا تشتوي دار ناخذ şeytan vesvese kalbi ve khapine çevi dare işte Rabbi duha işte dare da çebe hene gidin genim hene den istedine vakti duha işte Rabbi jim Xuday Teala cenneti davaje bi emriye Xuday ki Xuday davaje deja başı Hazreti Adem الخد مقره پشمان دبی پشمان دبی لگیره عرفی بیه yani ana göre rivayette işte Rabbi gazit ked be ya Rabbi min afuki bi kijan da ay evaji ihtilafı ده أنا أقولي مذهبي حنفية ده القرآن بلوزة بجاء دبي وعلم آدم الكتاب كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم خذي بما هناك كلمة هنا حضرت آدم عليه الصلاة والسلام كير حضرت آدم عليه الصلاة والسلام دل سروان كلمات توبة كير ما يجي توبة قبول كير هنا روايات بيجن أو شيء إمام حنفي عالم وناد بيجن أبدعاء بيه سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أبا دسلاك نميجة دا يعني افتتاح دعاسية حنفية عالم كردا يعني أدبياتي كردا أنا دا بيجن ناد بي تشتاقو آدم ديتيه آدم عليه الصلاة والسلام سريق العرش خدي دنيرة نابي حضرت محمد مصطفى لبي نابي خدي دنيسانه خدای تعالی گوتی لا اله الا الله محمد رسول الله مولود اشتر باستبه قلت بحق ان محمد كيت نقش قريب اسمه خبر ساق عش يا رب تدي خاطري نابي محمد مصطفى بخشني وخدای تعالی بخشني تبيجن او روجا دايم حرامي بيه دوی روزی دف بیکاتی دعایا حضرت آدم هاتی قبول کردن و روزا محرمی ده دوی روزی ده بله إدوديا حضرت نوح عليه الصلاة والسلام نسود بينجي سال غازي ملتي خاكيرا وجبوا مسلمان بن نسود بينجي سال إيش ترى بيجم كريا ونكريا ملت جبوتا أو نبنا داش بوتا بعنا دانا فعلي بيس كرنا بيشتي خداي تعالى أمر ويتكاد بي أزي طوفان راك راسل طوفان قراد به قريبي داخل دندري بحري دات خنقن طيب أسرع درجة كورساسيد بيجم بيشتي واشترى بيجم لسري جاي جودي أو جودي جي اختلافه هنا أكيد بيجن جاي هكارية هنا أكيد من بلقاك عراقي ده هنا يجي نقاش للسري هنا يجي راسته نقاش هنا جارنا التلفزيون الجيمي كي بيشوك دنا نشان أو نار راسته لورا أو جيميان نو زعما زنبيه يعني أو نوعك ماكيت شيء ديك السبي شقات جوري حيوانات تمام التيدا بيه çünkü eva ayette işte Rabbim avqazı gudi gemi zam zimbe ki eva işte yudil serud sakine للسروي دبيجن اوج الروجا ايروبيا دايم حرمي بيها استقبال كيس دبردا مساله دني جهه هاتا سافر
حضرت محمد علیه الصلاة و السلام وقتی گفت هجرت که دچه مدینه منوره بالا خودنی یهودی روزی دیگرن دمه کدا اباج ما محرمی بیا جیرا دبیجن دبی هم چرا ایرو به روزی نه چرا هم روزی دیگرن اباکا یهودی دبیجن یا رسول خدا ایرو روزا خلاصیا موسی و ملت بنی اسرائیل جزدل ما فرعون بله موسی و فرعون لهاف دخن اشترى تيستر داري بحري خدا تعالى بحري اللي بعد كه موسى كبه ويري بملاتي خد باست فرعون جوات كبه خدا تعالى جال بحري ده بدو او ايات اشترى بيجم خلاص بي او روجا اويات بي روجا ده محرم بي امجي جبو الشكر خدي بي روجي دي يعني دبيجن لقول روايه او كوت حضرت موسى جبو الشكر كرنه دوي روجي ده روجي كرتيه يهودي دغرن هاج دغرن جبر بيجي يهودي تبي ناجي وكيف نشوبي هجي دومينه من التوراة ابا ايات ابا بيجم ايات التوراة حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه دبی ام وج موسی علیه الصلاة والسلام دهات نیسکی بار موسی ام جوا چیترن مادام کی موسی علیه الصلاة والسلام خودی بی نعمت دای ام جدی ایرو دا روجی بگرن لباله جبونا ام بنزری قومی کی دنی نبن پیغمبر خودی دبیجه به درو بگرن يعني يا نهود ده يا جده يازده راست جبوكو وك يهوديا بنزري وانا ملاتي نابن ومسلمان جوير حتى دقرن دبيجن دبي عشورة جي يك عشورة دبي أذا أو عشورة متشتكين هنا جي دبيجن نادبي عشورة نوح عليه الصلاة والسلام أو جي شابية وهذا قد جيشتي دابية يعني الجميع خد دابية أرزاق إنسان خلاص دبي يعني كين بنا إيجاد بيجن کار جمع کی چه اما یک نوک یک نیسکه یک فاصله و حضرت نوح تو سر حدود که ادخل ام بیشن خوشخانه کی ام بیشن چه به بروشه کی دکلینه دوام مسلمان دبی اواج عشره در روایات یک دبین آموسا یک دبی حضرت نوح علیه الصلاة والسلام جبیجی تزان ندمه کی روزا جمعیان نوح ایروهاتی سکناندنه همچی معجزه اکتنه yani دنه دو کلتور عرب آدم اوا گم محرم ولی اوا کا اوا دسا انصروات دیانت ده اوا تسا گم تزاگود حس کی بیا ها اوا بیجم هن طبق کتاب دولتنا لومد بیجم اگر هون عاشوره بخازن الجلد چارا بنهرن انصروات دیانت 46 جلده جلد چارا عاشوره دور ده در عاشوره جلد چارا ده بله مثلا اگر گیاب خازه استر بیجن کربلا yani اوا کربلا او جلدی 25 دایه اكو مراق بكين كارش وان بنيرين زاف خاش گوتيه يعني هم ادبيات عثمانيه هم ادبيات فارسه و هم جي ايات و حديث در حق چهبن زاف انس اگر انسان بخازل محرم بنيره يعني محرم چيه ناوي چيه معناوي چيه او جيل برال اي بنيرن الجيل جلد سيا 30 وزني جلده باس اي ببينن بله اوا 4 25 و 30 سی این عصباتی دیانت هنه همچی برفرایی چیکرنه ده زیده دبیجن جهالیت یعنی اول کلتور عربی بریده و محرم ده چرا روزی گرتنه دبیجن روزا ولادت حضرت ابراهیم اجی ولادت حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام اجی لبله ده ای قایناغ اسلامیه ده گوادن مگو مثلا دیاربکری الخمس ناوی کتابه اول به نه دبی روزا آزادیا حضرت ابراهیم ج آگره يعني نمرودات منجنه حضرت ابراهيم شور خلاص بويا بله قاعد كان اقول ده ايات بيكون بردا وسلاما على الابراهيم ان بين يا ابراهيم اي اب ببا سلامتي يعني ببا امين وببا جوانتي وببا ساراي تستكي خوش لسر ابراهيم ودبي كلتري اسلامي ده اوايه واشترى من يا قدن يجي حتى بس ده پیغمبرات كن اكيد بده خلاص كم دبي روجا يونس پیغمبر عليه الصلاه والسلام بني متى جزكي معسي دركات يدا كباب بحري حوتك ويدخوا وقت كباب زكي واشترى دبي سبحانك اني كنت من الظالمين يا ربي اتشهد من ذاتكم مع قرم بالناس اخو الظلم كر واشترى بيجم خذ يجوا خلاص بري حقيقة نفس اخو الظلمي كريا ابيجي بيجن تشتاقي خواشة نفس اخو الظلمي كريا لو راح حضرتي الله جل جلاله خداي تعالى امر كده بالتبليغ الديني مبين بك حضرتي ادريس عليه السلام جملات اخوات خيده اشترى بيجم تركا ملات اخواتك حلقه خدي اياتك واحد كي وصل نيغوتيا تستوصل جرا نيغوتيا
والسلام قو في أويد كه خدای تعالی في جزاء ده حضرت إدريس عليه السلام يونس عليه الصلاة والسلام اشتغل در ذكر معصية يونس عليه السلام توبت كه وقت قو توبت كه خدای تعالی دبي أوجي جي ويروشي بيه قالك بيرين بفيرنجي هنا ام بيجن بله. معجزه بفيرنجي بله. بشتي الهيه که موانشي بردوام بله. بكن دبي ما بله، مست ثابت. هوزان ياس كام شتي الهيه که خوش گهداري بكن كرم که دردم درد گران عشقم عشق دلان دردم درد گران عشقم عشق دلان تویش مرا درمان یا محمد مصطفی تویش مرا درمان یا محمد مصطفی یا محمد مصطفی جان مشتر فدا یا محمد مصطفی رحمش در فدا گلکش دا و جفادی جبوی متی نبی گلکش دا و جفادی جبوی متی مبی عالم مرا بو رحمت یا محمد مصطفی عالم مرا بو رحمت یا محمد مصطفی یا محمد مصطفی جان مشتر فدا یا محمد مصطفی رحمش در فدا صلوا على محمد عليك يا جان احمد صلوا على محمد عليك يا جان احمد عالم رب رحمت يا محمد مصطفى عالم رب رحمت يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى جان مشتر فدا يا محمد مصطفى رحمش در فدا درد درد گران عشق عشق دلان درد درد گران عشق عشق دلان تویش مرا درمان یا محمد مصطفی تویش مرا درمان یا محمد مصطفی یا محمد مصطفی رحمش در فدا یا محمد مصطفی جان مشتر فدا ساعت خوش باستكم دنگی مهنه که خرابوش بای خراب نورمال اجي ولا اجي كوخي دبي وش انا زنديه نورماله جوارا لیبورنا استغفرالله هوزانا یاز تام شماره خوش گوت الهیه که خوش گوت استراتژی سلاو هاتنه هلبت محمد دبیجی اش هوزان یاز را سلاو دشینم سلاوت سر جاوا هلبت ما گوت اونجی کارم پیام خوش مره بنویسن کاغل اون اوشوری چه دکن چناکن مها محرمش بوته چمانه مراق دکم دنا ملت طبیعه گلی کی بربلا و اوشوری چه دکن دبنجه هفدور جیراناره ناسو دوستاره دیگه هفدو دیسه ملت با
هفدو البته می بحثا گرینگی اوی که بکن تبی ما گفت بیاری خمگین جدی و مهده پیکاتنه می بحثا وجی بکن دنا وشان خدا استخوازم بچند پیام بردوام بکم هم سر واتساپ هم سر تلگرام هم جل سر اینستاگرام متکارنج میره بنویسین عایشه ایرو روزبونا عایشه اجمر پیام شاندیه عایشه سرا روزبونا ت پیروز به کچکه که گلکی خوشکه ام دبیجن خود عمرك خوش بك قسمتي دوان روز خير وبركه در روزبونا ته ان شاء الله خود تعالى عمرك خوش بك قسمت اشتراز بيجم عمرته بدي وباب وبالصحه بتندرستي مزنبه ل ونجي كارنج مره بنويسن كاون چدك اشوره چگريه چنكري از وجه مراق دكم جمره متكارن بشينن پیام خو از يجي ما مستيمه بپرسم كاجغني معجزه کو باس كرن كيجان معجزه بكاتنه از يجي بپرسم ما مست لگوركو هنك لي كولينكر دبيجن دوان روجاده حضرت يوسف چي بيره هاتي خلاص كرن هر حادثه حضرت يعقوب شي کو بسالا بحسرتا كوريوي چاوي ام بيجن كوربو بو نديد اوجي و روجه چاوي وبونه يعني جالك معجزه بفيرنگي چبونه بس 11 پیغمبر اتكن اللي بالي ابا مشخا قوت انا دنيش ده تمام كر اجا ام بيجن چرا ام بنات بيجن بنر حضرت آدم توبه قبول کردی ساینه توبه حتی قبول کردنی demek ki di iro da ji Müslüman ra piviste ku توبه bike pe adam şu xarat xeminak توبه bike demek ki me mahremi kişan me tövbeye ev me mahremi bir vesile ji توبه mera ku em günah xwe beparizin o gazi Xuda xwe kun Xuda mecme bexşine per merste usab ke خدای تعالی چات که خدای تعالی قرآن پیروز داد بیشه إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أو إنسانك جناحك بك بيشتي بيجي توبة به توبة نسوح بك توبة إصلاح وإصلاحك بك بيجمع خديجة غفور رحيمة demek ki أو آدم جمرا دبا ميناغا توبه نوح عليه الصلاة والسلام چرا رو محرمه اواقاجي جمرا بو اواس مجادله نوح اشترى بيجو شكر خدي لو را خدای تعالی ملت نوح عليه الصلاة والسلام تمام خلاص كر ونوح عليه الصلاة والسلام راح حمد خدي كر رب الحمد لله دماكي ما محرمه چمها ما شكريه ورن حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام چرا خستيا ميناق جمعنا مسلمانا لورا أوجي إنسانكي قدرية خدي دا اشت مجادلة بكي نتيجة مجادلة خداي تعالى ويدخل فراقتي آنگر خلاص که زوری خلاص که زحمتی خلاص که دماغی ایرو روزا خلاص بونا مسلمانای بخازه افهمم مساج نمسا بله تابش بوید بیجه زاتش بوید چد بیجن مثلا خدای تعالی چرا یوسف دی بیجه مثلا یوسف اواد به اواد یوسف علیه السلام دبا او افتراء مسلمانه کی گل یک دنی افتراء بکه رو آزادیا افترایه دماغی اگر مرو افتراء گویت مسلمانه گوتی مر ایرو توبه که لورا او انسانی گو حضرت یوسف علیه السلام او تو سجینه او تو حبسه هی توبه که غازی خدای کر یوسف علیه السلام خسته وزیر راسته يعني شوي ظلم زورداري خلاص كر او اني جاكي باشنه وسمز بل خسته وزير عيني شكل جي عذر خاص يعني جناي خو مقري جناي خو زفري وعفو كر هيك امبز شرع حضرت محمد عليه الصلاه والسلام ابا حضرت محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام ده هجرته حضرت پیغمبر مکه چه مدینه ناشه مدینه نو یسرب چرا ده چه جبونا قیام دین اسلامی جبونا دین اسلامی تخ حاکم تمام دنیای لورا مکه دا نکار و ایشی بکره مشترک به خدای تعالی فرصت دای اشترا بجم مکه چون مدینه بو هجرت demek ایرو چیه اما هم حرم هجرت امریکای مسلمانه یعنی روین امریکای مسلمان جو گناهه پیغمبر دورداش مرد بین مینا گوتی امجی جو گناه خو برون جه هجرت بکن و حیات رسول خودی چخارت خنه میناک خنه ارنک مشترک بجم امجی نکن امجی هجرته لورا خدای پیغمبر صلی الله علیه و سلام چخاجیت پرسن دبی هجرت چیه
پیغمبر به هجرت هر انسان به جدا جدا هنه هجرت بار خودی باد که هنه کی لپیج نگید گره هنه کی پی مال دنیا دیگره و حاصلی کی چی به مجادله به مجادله خورا ویجیم خدا یا خیر دی یا گناه دی demek ki ایرو رو توبه میه ایرو رو صبر میه اما ایوب پیغمبر نگود ایوب پیغمبر ایرو دا نخواشه خلاص بود راسته بله وقت اود که زمانه روایت ده هنوز بله وقتی دی زمانه دی دقیقه دی نکاره بزمانه خبر ده ده آیات به قد مسنی الریا ربید دی ابی زار دامن ان کارش تر عبادت بکن زمانه مساق یعنی نخواشه خود ناخذ شفا و ناخذ زمان خود خذ بهش ذکر خودی که گوی لا اله الا الله ام بیش تسابیجه خدای تعالی دیگه وی تفساحت که ماكيلو رجع صبري يعني هم رجع صبري هم رجع راح تبونا كو انسان صبر بكنا بس صبر اي پیغمبر تشوا بخدي بدي محميه بجناس ان شاء الله مثلا اي سيكدنيها مثلا ناقا الاسلام ده مثلا زمان مقدس هنا مكان مقدس هنا زمان ديل مجرى مكان مقدس هنا جوار انسان مقدس هنه انسان مقدس چنه مینان پیغمبرانه اوانش مرا میناکن گوتی ام لپی وانا هرن وشترا بیجم امجی مقدس بن جوان بن پارچه کی نوروان انا بیم لگور یاوا لگور بری یاوام هرن بله وقت تشتاقی گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مرا گوت گو ام لپی وی هرن او نعمتی خدای تعالی بس پیغمبری ناکن گو جنت خودی گو چاد ده پیغمبری خود ده تجی ده میجی ام لپی وی هرن وصانينا دماغي يعني ام دوروير يدهرن خدي يبكي قسمتي ماجي ان شاء الله وصانينا دي او جب دماغي خدای ترى تخم جمره ميناكن يعني بيخم دماغي انسان مقدس جمره يجي زمان مقدس هي زمان مقدس چه بس مينان روجا جمعه روجا کی مقدسه حتى الساعات کی مقدسه دا اراد به سلو میجه دبیت چه دعای بکی خدای تعالی و دعای گیری ناز ورنش پارا ناخه مطلقا خدای قبول که بقى حتى آيات بيروز ده يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي إنسان باورمند وقت جروجا جمعة خدای تعالى غازي وكير جوورن ميجا جمعة يشترى بجم بيع أو خو بازار أو خو تشتري الدنيا خو تاب بردن وخز إسحاق كلمة معناها خز عجلتي عجله وان ميجا جمعي جبوي بنا انسان تقوادار جبوي خدي واخلاص كه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون دبي وقت ميجا واخلاص كن لسر ريا عديل خرا بو رزق خوي الدنيا يسترى بقرنو لبي رزق خو حرن ترى ماك روجا جمعي تشي روجا مقدسه روجا کی مبارکه ساعت بیدا با خدای تعالی دبی وقتی مقدس تاکر یعنی دنما گو خدای تعالی گازی تاکر حتی زمان میجی بشته میجی خدای دی ویچته برده هر اشغال دنیا خواب گره ایش خوای دنیایی بکه دی 20 ساعت هنده جرات 20 ساعت دیلیمی دی 20 ساعت ده دعا ناینش بارا میگه واج بود یعنی بیشن رمضان ما رمضان وصای مثلا پیغمبر خدای صلی الله تعالی و سلام دبی الصيام جنة دبی روزی دبی زرخه يعني زرخه پردله چرا مد پاریزی یعنی زرخه دبی پردله گناه محافظت که demek یک مکان مقدس نه مثلا مکان مقدس اوجی پیغمبر خدا صلی الله تعالی و سلم گفته مثلا یک مکان مکرمه جی کی مقدسه حتی یک رکعت کی میجوی خیری قاص 1000 رکعت گل جی کی دنیت بکی خیره مدینه قاص مدینه منوره قدس الشريف مسجد الاقصى او جيم مقدس مثلا وادي الايمن هذا آيات توري سيناء جاي مقدس جي دعانا يعني دماغي جا اما محرم شيء ما مقدسه دماغ يقول القران بيروز ده ادبر كرم تستدين بيجم حديث پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبيج خنج روجي ان روجا خير روج گرتنا خير ما محرمه ان روج غيني رمضاني لو رأوا فرزش خواه مجبوری بگیری تشتا فرز جي استناد خير تراجي خنجي ان روجيا خير او زعف و پر روجا اويه محرمه خصوصا نهده اي محرمه كلمه دنيش بين برادي ابا خلاص ده كولتورا عثمانيه داجي ميم معنى محرمه ميم حرف ميمي هي ميم ده وقت مخلصه وچيت كن مثلا بيجن تشتكي بيجا ميمي داني دبي بعد ما محرم دات النيسان معنوي اوه
معنوي او شيء قصال بي يعني ما محرم يجي جرينجياوي دناو ده قالك معجزه وي هنا بله دمام زارت سنه مثلا اولای مزن تدا هنا تشتي خشره مثلا کربلا اونا این پاشنا چند دقیقه امکانم کرم وراجی یعنی دو کلترا مسلمان داجی ای غیر مسلم داجی یعنی دین داجی دین یهودی داجی دین خریستیان داجی مثلا من التورات نهر يعني دما بقشتي بيبا وبرين ليه بنيرم بريا حضرت پیغمبر حضرت محمد جهه نفسه يعني محرم و لسروي ناجي بشخم بحث كر قالك پیغمبران تشت قوتنا قالك پیغمبران بير معجزه بكاتنا بشتي ام بيجم بشتي پیغمبري ما بشتي حضرت محمد چ بكات ما مستنوي برس بشتي پیغمبر يعني محرم جوهري یا نه جوهري یا جيته ده چ اوی kültürü اوی geleneği İslam Müslümana serbest gir. Sünnet-i Peygamber aleyhissalatu vesselam ana. Mesela sünnet çiye ser txna se jora. Yek dibe kavli sünnet. Yek fiili sünnet, yek jî tekriri sünnet. Kavli sünnet çiye tişteki Peygamber gotiye. Yani gotiye vi tişte bikin. وي بخو بده بخو قوتيه gotiye evad be kavli sünnet. Yek jî ewe fiili sünnet. Peygamber bixwe kiriye. حركت خو كريه خو کریه مثلا مینا کنجی و مینا امبیجن مسواک استعمال کریه و مینا شاش کده سری خود میجدا امبیجن میجدا به جمعتی کریه مثلا فعلی سنته تقریری سنتی چیه امبیجن مسلمانه کی آنجی تشت یکی کریه پیغمبر دنگی خو نکریه نگوت یا ویتشتی نکم محرم تقریری سنته روجا محرمه تقریری سنته لورا د پیشا د نما جاهلیت داجی اواتشتا هبیه د نما پیغمبر داجی پیغمبر بخواجی گرتیه به هیگو نبیه پیغمبر گرتیه پشتی چه مدینه دیسا گرتیه اشترابن پشتی گوتیه دی هم سربستن جو مسلمانا را لیبل مسلمانا گرته بهجی جرا نگوت نگره ایدی اواجد به تقریری سنت تقریر یعنی پیغمبر گوتیه جان خازه را بگره ایگو خازه نگره بله آب بله ماموسته بردوام بکنست بچند پیاما بردوام بکم ج آلمانیا اجمر سلاو هاتنه اراس بکشاندیه سر چاواز بیجم هر تم پیاما تجمر دشینه گوتی صباح بخیر برنامه و گلک خوشه مسئله محرم گلکی گرینگ سلاو جموشر شاندنه مالا تاوا سر چاوا حیاج دسته موری ماموسته ما ان شاء الله جمر بحث کی مگو ما کوا عاشوره چکریه د بجل جمع تونه یا عافیت بجوره ان شاء الله کشمر جهاد امجی بخونم بیجن اکو کار به چیزی که خود خیر عوام مزم بکیز بیجم مالا و حمیه آوا مرحبا صباح بخیر جی آر یجمر شاندنه دو بیجن روزا بخیر بی دیسه جی نافچه چتا گنده گوران داشتی دی بیجم لو تماشا دکن ناف خیر و خوشی ده بمینه ناف خوشی بنویسن جبکم بناو وش وره بحث بکن هوزان ایاز رگلک سلام هاتنه جی زونگل داکه محسون چتین شاندیه دی بیجش مره الهیه حسین امام حسین هکت جمره کار بیجی باشته بی او خواستنه مالا و آوا گلک سلام جوره هاتنش فرصاقları ماموسته یوجی سر چاوا جی امیرхан هوجره جان قره گلک سلام هاتنه گوتنم لی تماشا دکن نام خوش بنویسین کو ام نابه و بیجن سر چاوا سلاوی و حمیان دیسا جمیران و جارد بیجن مگلی کی بریه کریه ما مستش کچور نشاندنه ایرو تماشاوانی وجه هوزان آیازی گلیکن مالا و حمیا آواز لاوی و حمیا سر جاوا بلا پیامه و نکهن سر ابدو از حمیا بخوینم مرحبا بیجی امدوه و هوزان آیاز تماشا دکن گلیکی برنامه و امد عجبین سلاف شاندنه سر جاوا طبی اوی کد نویسن نابی خوشی بنویسن کو وک اراس بک ام جوار سلاوا بشینن ام گلک سپاس دکن مالا و آوا و حمیا بلا جمره الهیه که آماده بکی ام بچک دی با آخوان پاشیجی بلا هوزان آیاز جمره بحث بکی کاتی کی جان حاضر بکی حکی لی کردین امشتا بخوازند به ناب خونم نعم هناك باقم باشي بردوام بكن ما مستبقي بحث عبادت عجيب بكن طبي ما بحث معجزه وكر دوي مهدم عبادتين چوا بكن يعني طبي كي روجي تيغرتن وقت نهوي ودهوي دروجي كلكي گرينگه جغيني و عبادت نكو ام بكن دوي مهدا خيراوي بهتر بي يعني شي دعايه ما قبول ببن كي جان عبادت بهتر باش ابن عباس تفسير قرآنيه مفسر ابن عباس اواد سوره کی قرآن دا گجرات بین سوره فجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك الذي قسم الذي حجر
دبیجه دوام که دبیجه خدای تعالی بول فجری معناه محرمه يعني خدای دبی ما محرمه صندوق وليال 20 بده شبي محرمه الصندوق بده شبي محرمه خصوصا جياكي محرمه حطاني الدهوي انت تستخير بالشفت ده عبادات وهركري المش مثلا قضاء خواب كه سنة خواب كه عبادات بك هنا كي عالمي اسلامي دبي نا دبي جسري محرمه حطاني داويا محرم يعني سيوي تمامي تستخدم ده توبه عبادات يعني المش كرن سنته از التفسير متشام بيجي ابا خد بيجم برا قضاء خواب كن دبشتي هر قضاء خواب توبه بكن يا ربي ما گناه كر ميجا ما تشوت ما عفو بكي لو رد اسلامات ده امجانا خبرتن ان بيجن مثلا ميجا نيورو ناكر دبي ميجا مل سن بو قضاء يعني اشبار خص من راسته قالك جارت السريمه ولا امي قضاء حقیقت دا کلمه قضای گرکا یانلش به چرا یانلشه نخیر او رو خودی گازی تا نکر تا خطا کی مزن کر خدای تعالی وی میجه نخست نصیبیته لورا خیر وچای گوتی ته بیجی گلو مچکر ایرو خدای مگازی من نکر دبیم بیا وای بفکر نفسه فکری ام بیجی میجه نیروه تشوار خود دریش کرد تلمیج نکر دستای گوسا مزن پیشیا کریه گناه گوسا مزن کریه خدای تعالی نعمتا وی میجه ناخ نصیبیته بیا وای دمام بفکرین تشتکی فرمزن در تیمی تبی یا ربی کام چکر کرد تیرو بی میجاس تنه باکره میسا اگر انسان کی گوی توبه دوی در نه گازی کرنا خدای در نه گوتی نبیجه یا گوتی بیجه کی یا ربی مچکرت وی توبه ناخی نصیبی من یا ربی مچکرت وی عبادت هنه ناخی نصیبی من بلکه اوان نعمت انا کا ان نعمت مزن اوه خدای تعالی بنیر مخسته مسلمان اوه معنی تسلیم بونا خدای یعنی مسلمان اوه گو تسلیم بونا دین خدای اگر مسلمانه کی گو آنها گوری امر خدای بجی حرکت نکه گو نچن نه تفگره اسلامی نبه برا بزن بکی گو تشتا گو صاف پیس کریه خدای تعالی وی نعمت خوش نخنسیبی مسلمانه ام تکرار بجند ما محرمه دا خصوصا توبه کرن روزی گرتن شخار روزی دوشم و پیشم دام لی سنته بله اجا اما قبادنی گوه مثلا نه ده اواش بوی عشوره روزی گرتن لی خنجی ویجی هناکی عالما او کنس نه ده حتی 15 گرتنه یعنی 6 روزی گرتنه نظام دو دا جهتنه د عالی کرد عالی مدا ام روزا عشوره شوبات بیجن روزا تاسوعی روزا عشوره شو و بجن روزا تاسوعی زنی که تاس معنی تباغه تاس آبی تاس وقت تبسکه وقتی روزا عشوره میره روزی دیگره وقتی روزی دیگره پشتیوی جا دیگره روزا دنیجی دیگره عشوره چید که یعنی عشوره چید که اوی عشوره دخل تباغه لملت بلد که د کلتورا کردار جوراج بجن تاسوعه دماکی مثلا بلاف کرنه جورتی یعنی نه تاسوعه بله دماکی وقتی مسلمانه کی روزی گرد روزه عشوره پشتی ویجی گوتی تاسوعه بکه یعنی صدقه کی بده خنجی میجی توبه گوتی صدقه جدن جوراج دیگه گوتنی تاسوعه از بی تستدنی بیجم مگویا گادن عشور معنی ده خصوصا ده اول عبادت عشور ناوی تستدنی جی عشور ناوی چه ناوی او جیراندنا دوایجی ناوی چه نا جیراندنا دوا یعنی میره دوی روی دا دوا خود درد خواهد جبونا برکت که چیا و سا باری پیتینه و دوی خواهد دچیرینه هشتری وان دچین دچیرینه دچیرین جبوی گهای و را خلاص نبه جبوی برکت که وی گهای دو کلتورا مده دیسا مثلا گرکا دو مثلا دو بو ایرو و همه امیر گرکا خصوصا دو گوتی مثلا مسلمانه کی بیچا مارکته کی ام بیجی کیلو کی اصاوار کیلو کی نویز کیلو کی نوک بنزری ویتش دا بانیا بخستا ذخیره دنیا مالا خواه بخستا نبا نعمت خواه دنی جبو برکت بکوی حتانی ساله کی برکت بکوی نبا ذخیراوی بله راسته تشتنو سال پرتین کرن یعنی دوان روژه پیروز ده بیجیم برکت بکوی نا و ذخیره خواه ام بیجیم تشتکی لی زیده دکن خصوصا ما محرمه
دائم حرمه ده قلت اف شيء بيا مثلا اواجي سنت جهناكي او الكولتورا عربه جايبيه پیغمبر بيسي در نکته و به هزار سال جي اواز نام مسلمان ده هبيه تزاوج و دوام شي دكيان بيجن شو كابن شوبيه كخوشه بلا خدي بركه بكنا ودنگي هوزان اياز دجي بلا جمره کا الهيه كي بيجي كي جانوي بيجي يكوسا ام هناكي لي گهداري بكن قال لك داخواز جيرتين زمان هبم داخوازي براي خجيبين امام حسين ما خاصتبو كريم كوله اما بيجي رابيجن باشجي ام جي في بحثاوي مسألة يمكن لو سمع مستي بلا هوزان اياز خو آماده بكي İmam Hüseyin'i vurdular, kolum kanadım kırdılar, alkanlara boyadılar, Kerbela'dan, Kerbela'dan, alkanlara boyadılar, Kerbela'dan, Kerbela'dan. İmam Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı, ana yüreği yanmıştı, Kerbela'da, Kerbela'da, ana yüreği yanmıştı, Kerbela'da, Kerbela'da. İmam Hüseyin şehit oldu, gül bahçemde güller soldu, topraklar kan ile doldu, Kerbela'da, Kerbela'da, topraklar kan ile doldu, Kerbela'dan, Kerbela'dan. ستنگت صابی گلی کسان اف خوستیه ویلاهی ردوان داغش جگوجلو کناکه خوستیه سلاف جمرشانی گوتیم به مال باطل و تماشت کن ایشالله اکو همه وندخوازن و پیام ونگانه بردستمیجی ولی گهداری کر دنگ هوزان یازی گلک باشه هم سپاس کن مالا داوا ما مسلم باسا به مسئله بکن هم مثلا کربلای چما به محارمه و ام بجن هاتیه گریدان دمارمه ده پیک هاتیه چبویه مثلا یک چاوایه مثلا که خمگینیه لورا نوی پیغمبر هاتنه شهید گرین و به ظلمه هاتنه شهید گرین هنک استخوازمون بحثا و مسئله کنم سر وی بسکن هنک زمان تهیه زیده از که اگه مسادت اشکیه که بحثا هجرت پیغمبر بکن ام پاش ایجا آدنی برفریل بزرن سربیا دبی ما مستن دبی اوجی دبی هم هجرت پیغمبر بدم بحث بکن پاشجی بحث وی مسئله başlangıca yılbaşı şu hicret hicriye aslında işte mühim de burada hicret Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ana göre takvim miladi dişesu du bistu dünyada Mekka mükerreme jibona dini İslam'ı tığa hakim de tamamı dünyayı Mekke'de çay Yesrib'e nabi bura Yesrib'e وقتی گفت که یسر به رسول اکرم علیه الصلاة و السلام ilk گفت که لقبای جامی چید که demek ki İslamiyet'te de en üstte mühim şey çekirina camiye. Hiç ya hiç mal şkara çiğ ne kiribe لقب cami çید که وقتی گفت cami çید که ناو bilge رانون آید. وی bilge da ilk meca cemiyet که ayet گفت کاودن مخوند او ayet وقتی پیغمبر د مکی بو د مکی دا نکارو میجا جمعه بکره وی آیت تأخیر کرد یعنی شپارا خست حکمی جینانی حتی نگوت شو قبای اشترا بیجم اواجی تی سروی تشتی گوت جی کی دا ام بیجه تنگاسی هبه تنکاری میجا جمعه جی بکی işte پیغمبر لقبای جامی چید که
عراق بو مدينة منورة 3 كيلومتر باجي دچاوي مدينة منورة يعني ناو يسرب ناو چاي هذا چوراكا جا دبا نيوان ابل ايوب الانصاري قلنا هكا مزالي بالاسطنبوليه از دخازم كلمه اللي سربي بيجم اواجي زم مهمه مثلا د كلاسيكا ادبيات اسبانيا دا دبيجن وقت فاتح سلطان محمد اسطنبول فتحت که اشترى بيجم دبيجن ام بگرن مزال ابل ايوب الانصاري ببينن واشترى بيجم ور عصري دگرن داوود اخ شمس الدين خونكي دبينه واشترى بنتشن انا غوري و خوني درتني سبيد چن وي مزال دبينن اوا بشكاكي راس بيجي حقيقته وابنينه حقيقته چيه ددنما حضرت معاويه دا حضرت صحابي پیغمبر چای صاحبونه ابل ايوب الانصاري جي وشاغي نابان دابيه دوقماتا يزيد دا دين فتح اسطنبولي ده 1000 انسان ده فتح اسطنبولي دكين ناكن نكارن فتحي بكن حتى وصا پريشان دم يدين نان تنا تشتتنا بخون لوش دوي اسنايدا ابل ايوب الانصاري شهيد كبه دو كولتورا عربه دا چيكرنا مزالا تنه يعني دو دوري ام كيفرت كن يا انا صناكن او تنه بنا دكن دو دوري وي كيفرت كن وادي كيفرت كن او خريستيان ليدر خريستيانا للجوري دبينه دبينه جوانا جوابك دشينه الجوانا جوابك دشينه دبيو ابنا تشرا بيتشيتكن الصحابي او مسلمان جي دبيجن دبي ابا دبي انسان كي زع محترمه حضرت محمد عليه الصلاه والسلام بيان نيواني وي دم يسري بدل المدينه منوره بيان نيواني وي لبرا شهيد كتي امنا خازم اف مرفي هاني وندابه هاش بردنا بيدي وندانه وندانه ابا دبيجن كي او خريستيان جارد جواب دجاز شنه دبيجا يود به هون زانن قواتي هون چون حاشا امي وي مزالي فكن امي في جنازه هانه درخم بدنا بر كلب خو ان وقت گوسا بيجي ملت ورا قمطاني ورا مسلمان اوجي دبيجي كي يزيد ناوان دا بيا حتى اللي وان بيا دبيجي كي ام قسم دكن بخودي بقسم دكن بخودي چه سال به برابه چه زمان به برابه وقتی گو امورن اف مزار لبرا تنبه ابي تيرن گو بدي امورن گو ام مزار لبرا تنبه چقاز معبدی خريستيان در نوا مسلمان ده امی تاب بلشینن يعني قيامه قارشي قيام وقتی تجمع بك ازيشتر بكم وقتی گوسا بجا ادي او خريستيان يعني او قسطنطينيه لدر قطار نويره قارشي مزاري به نويره مزار زمان درباس ده زمان ده ادي ملت خريستيان مخاجي دبيج ابا تشتاقي قدساله حتى هناكي روجا گوشلی نابره دشن سری مزار دعات کن به یار بدی خاطر وی مرفیان مزن تسر مد شلی بباری دعای بارانیت کنه بله ابي قاعده هانه جي احسان سوريا سرمات بيجي احسان سوريا سرما گناج پروفسور سيرت القاضي زانو خودی جدی راضی به در حق بده مکه دنمی به اشکنجه کتاب که برا مسلمان بخونش خوره محمد حمید الله جدی بيجي محمد رسول الله تا مثلا گم بله ایجا احتمال تنگلو گو پشتی هرکی دی بیجن دبی چندگی گو نیسکی گو استانبول ورا فتح کرنه دبی شلیکی دباره لیتی لیچید به او مزلا وچای ونداد به پشتی جاردنی تی دیتنه دنما فاتیتا عندما باران تشریت ونداد به پاش دیسه دردخن اره جا اگه گفت مثلا اول نبیشی او دنی دبا منان خونه که دو چه دیتیه بسانینه اوکا تابر مسلمانا لهمبر دجمن خواه گفتی مسلمان دین دیت به قیام حضرت محمد مصطفی چونا پیغمبر مکه مدینه جی اوه جبونا حاکمیت دین اسلامیه پیغمبر اسلام داشتن لورا چت که وقتی گل دچه مدینه منوره وقتی جامعه مدینه منوره تی چکنه پیغمبر غازی یهودیت که غازی دینسizat که غازی مسلمانات که نیست که هزار حبس مسلمان همه تینات لوراکا مدینه وثیقاسی گچلو حد ماده قانون دردخه اشترا بجم ناوی و شهر گوی گندش دبیجه مدینه مدنیت مکان مدنیتی demek ki ilk medeniyet روی دنیا da تینای هولجی حضرت محمد مصطفی این باشه ما بحث هجرت بيجي كرام بيجن هجرت جادن تکرار بکم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله او انسان کی باری به خود بینه اشترا بجم هجرت در خود هجرت بک یعنی تبارا خود تشتکی ام بجن نخوش هه جوی جید به دری هر جی کی دنی جوی دری جی دری هر جی کی دنی جبوی وی جی گوت پیس دراس بکی تدبیر خود بینه
پلان خوابی که جار دوباره وی جی راست که مثلا تبع یکی بیجم انسان که هبیه اوا حدیث رسول اکرم علیه السلام ده بیجه حضرت پیغمبر اسلام ده بیاد انسان که هبیه ده بی نود نه انسان کشتیه نود نه حب جنایت کیه لبلی پاش پوشمان ده به گازی خودی که چه جم توبه دیگه خریستانیت که نه که نه توبه که ده بیجن ده چارات اتنه ده که نه که چارات اتنه حتی چه جم پاپازه کی مزن ده بیجه اشترا بیجم او پاپازه ده چارات نه ده وی پاپازی ده کشه دبه ایست. جبه کوچاره نه ویژه چه خدا آقا مزن چه معفونا که میری لوید گره و راسته چه جمعیه که دنیم چه جمعیه که دنیم دبی جاود به چارات هیه از جبوی وی تشتم گو دبی چارات هیه دبی تو گازی خودی تعفود کلی بله افجی بلگات تدا تمام بلگا شیطانی نه işte pis نه وی بلگی ترکن جبه مملکت درکی داره هر جی تمیز bu insanı kadir bilen tedane, insanı alim tedane, namusman her avra. Ev mere juy memleketi terke de çe qası de bir aşire ki behüste ki juy dikkat ci ali günde rın. Ana ci rın lur dmine peygamber Xudi biyad ve insana çe cennet be. İnşallah Teala mecafı bekem beşin. Eva muharrama cedbe çiz mera. De be minaka hoşman buneri usa. باشە مامۆستا ئەم گەلێک سپاس دکەم خۆ تاڵە مە بگەنێوێ ئاستە ئینشاءالله هەموو تەماشەوانی مەتەودە مە بەحسە کەربەلای کرد مامۆستا سەروێ مژارێ بچێکی بسێکنن لەورامە گوت هەرێمە بەحسە هەمە موجیزەیان کرد لێ نەتەنێ ڤالیەوێ هەیە ئالیەکی وەی خەمگینیەژی هەیە ملەتێ دی وەقتی بێژن دشینێ دێ دیاسێ دێ یانی ئالیەکی وساژی divê mihêde heye em behsa wê jî bikin yani pêşin behsa bûyera Kerbelayê bikin ka ev bûyer çi bûye çawa pêk hatiye û paşê jî em behsa tiştên ku ji ber wê çêbûne bikin. Belê. Naka em pêşî Kerbelayê nebêjin pêşî behsa Hezretê Hesen kir paşê behsa Hezretê Hüseyn kir ew jî hatiye kuştinî deh tornê Hezretê Mihemed Mustefa hebûne yek Hezretê Hesene yek Hezretê Hüseyne gu meriv rastî xeber de yani bi rastî ji xwe milletê Muawiye yani qebîla Muawiye û ê pêxember dijminê hebûne yani mesela ego cigera Hazreti Hamza xiste dev xamije Hindu ya Hindu diyawiye yani jina Ebu Süfyan Muawiye kure Ebu Süfyan Hazreti Muawiye Hazreti Hasan torne Peygamber aleyhissalatu vesselam ez bir işte bejim de sure Kur'an'da da sure Ankebut heye Ankebut sure Ankebut çe basa biret ke bir zay çe örümcek evet örüm basa kuni vit ke naga kuni vit ke ev kun çiye bire digre kuni çed ke aslan neş bunu te jiyana xwe bidomine ji bona em bêjin henekî heşeret dinê werim kentiya bimîne ew ji xwe re rûştî û cesedê wan bixwe wek tuzaqekê em bêjin Teala dibêje dibe en mala bê güven gu güvena wî qetine emîntiya wî qetine mala Enkebûtê ye ji xwe sûnavê sûre ji Enkebût e ji bo Hezretê Hesen dibêjim de ring bidinê işte re bêjim dibe xusûsen ew Enkebût digre yuva xewatê çêt ke ji xwe heşereta dixwe tevna xwe çê dike ne tevna xwe çêt ke belê gu xilas ke işte re heşeretê piçût kirê navê dixwe jî xusûsan ji bo mêrê xwe ji bo mêrê xwe watê gu mêrê wî tê haşa cem ji bo ürema wî çêbe gu îşê xwe xilas dike em bêjin tiştê fêla bûra dike gu xilas dike dizbira mêrê xwe dixwe özelliği ew e tamamî ew ê nêr yani öremcekê nêr dizanin ki here cem örümceka me ew were kuştinê dizanin yani bizanetî diçînin demê berê watê gu diçe îja henekî gu quwetlî be henekî gu bizan be haşa pêra ke ilişkiyê direve xwe xilas kir nekir di wî malê da tê kuştinê ev jî tişteke balkêş e yani ez ji bo çi dibêjim di kultura Kurda da sozekî zexweş e dibe ê henekî mala ezîz dike ji jine ê gu mala xira dike ji jine mala heneka bi wasta jina de mala Enkebût ew ji bo çi dibêjim Hezretê Hesen Nebî Hezretê Mihemed Mustefa'ye belê zav zewciye yani çi hev jina aniye sayî wê nabêjim di ayla Emewiya da ê Muawiya da di ayla wî da digirin jinekî ew dikin peyda dikin dixine ajan jêra bi Tirkî dibê ajan bi Kurdî dibê sîxur dixine sîxur dişinin mala Hezretê Hesen
حسين حسن حسن دشنا مال حضرت حسن يا ويجن كي اخنات كن جنا حضرت حسن اخنات كن دبي اوي روجا كي برده تل اورتي پریشان بي زارو كي بمينن دغرا قوتي كي زهر شجا كي زهر ددنا ويجن كي حضرت حسن جن نان شيت كي دغرا وي زهر تخنا نان ميري خو وميري خو مال خو زهر ده كشتني حضرت حسن وصار شهيد كبه جحر ده بله جحر ده كوجه حضرت حسن وصار شهيد كبه نبي پیغمبر ديسا اوجي عائله يزيد كي يعني مالهم ديسا بدسته نمسلمان يعني. غير مسلمات يكرن نفسه ولا مسلمان يعني نه مسلمانين يعني وذبيع مسلمان بواسطه القران يجوا يشيدكن يعني يعني انبياء اخبار نادى عسكي يعني تساقي نخش اشترى بيجم بيشتوي حضرت علي معاويه وفات كي قلت خلافه دستي اوي دابا قلت خلافه بزنا النبي حضرت محمد مصطفى حضرت حسين بالي ناضن حضرت حسين بازي بيرا شربكم واشترى بنتين نجفي يعني نابي بيشي نجفي ملاتي نجفي جي بخارا اخناتك دزبرتي غورا كربلاي بالا خدني اورديا يزيد اوردي كي زعم مزنه يعني اوردي كي بر مزنه قال نجفي واشترى بيجم جيدني دزفرن يعني حضرت حسين دزفر بشتاخ خدني الثاني هناكي صحابي جي الجامع حضرت حسين هبن اصرار كن دبي يا حسين دبي امجي بزفرن دبي ام بوين نكرن حضرت حسين نازبره تي ور اصل سردوي دجله وقت دجله اردو کی مزن بلی جاد نواوی اردیا یزید تاجی حقیقتا کافر هبونه يعني عالم يعني ابي جنرال كافر هبونه اشترى بيجم حضرت حسين شهيد خل تبع حفتي حب مسلمان دني سريج يزيد جيدكن سري حضرت حسين جيدكن دمن شن تسميلي يزيدكن يعني ده اوقع غدار بنا اوقع وجدانسız بنا اشترى بيجم جنازه الكربلاء يدخل مازال بيشتوي دبيجن هناكي مسلمان سري حضرت حسين هلدانا بنا شنو مدينه منوره هذا جنة الباقي ده سري الجنة الباقيه جنازه الكربلاء وشاي كربلاء قلنا كي بتشوف بيا باشيجا مثلا الشيعي لدو دوري وتوض بن اشترى بيجم زعف دو دوري وتوض بن اسقاس زانم انا كان نسكي 600,000 نفوسي هي جامي كي سر او تشيتكن كومباتي تشيتكن ده هناك دنما دا او كومباتا تهشاندنه يعني وقت قلت كبا دست السني الراديقال الشيعي اللي من اخوي دلشينن دنما قانون سلطان سليمان ماندا اماره كبير خوش تشيدكه دو درو يتخاب باغ باخشه اشترى بجم جمعكي خطكي جمع دجله بركي اويد بسر ورا بيشتي حتى تي دنما الصافويه يعني الدوله الشيعيه وقت الدولة الإيرانية قلت شدبة مذهب الشيعي دبا مذهب دولتي الرسمي مثلا دبا أويا الرسمي وقت دبا الرسمي يدير دقرن أو كربلاء جا صاردا جاركي تعزيوي تشيدكن يعني جراد بين ماتم شيناوي دقرن بالي شيناوي دقرن واشترى بس صدام قاب أولايا ناي بيركرين خوش كاتبه أبي الشيء دام دومينا حتى نروح إيروجي بيجا چقا جائزه مثلا انا گوری اسلامیتی گوتی اوقا دوام نکره لورا چرا دوام نکره لورا ایگو شعی نینا جهنه دبی دنیای دا سنینا اوج زعفن جهورا دبنا دجمن يعني مسلمان دبا دجمني مسلمانه برا مسلمانه مذهب آدم بجن نقاش ده 1801 ده 1801 تاريخي ده واشترى بيجم وهابي يعني ايه مذهب وهابيه مثلا اول كي اقنع كي مازن لسر كربلاء تشيتكن 3000 شهيد دكوجن چقاس خزينه دو دور كربلاء جهه تمام هلدن تار مارتن هلدن دبن يعني مقابل بله مرفي سركه و امجر رئيس دولتا دكاره مثلا في قطلما بي اي بك بي شي بك او بك هما يعني زياده خبردان في تشتيجي يعني اوغنينه يعني نرد امدبن صدم فتنه مسلمانه لو شخه مسلمان جهدو حزناكن خوش اديبه بنر الدين الاسلامي ده دحب تبلیغ هنه شکلی گود دین اسلام تبیجی یک اوه تبلیغ قال گوتی ت امر خدای کی تبیجی جه امر خدای مسلمان را بیجی مسلمان پیوی هرن یکی تبلیغ حاله یعنی چه به حال و حرکت خو گوتی ت انسان مسلمان یعنی میرگ لته دنهره بالا خدای یا دزیتنه
دراوتنا غيباتنا حراميتنا اشترى تشقاتشتي خواشة تمام ترها يود بأجيب مياكي مناوي مركي دينسز تسر دين إسلامي راسته بله جارو إيرو مسلمان وصايا جارو إيرو مسلمان إيرو نوصايا ده تمامي الكي إسلامي ده أنا مسلمان هبدو دكوجه مثلا طبعا لجور زمان بلكي هبدو جهري ما جبركم مثلا ما بتشكي ديم للسر هم مهارمي هم كربلاء السكن از برسك درباري بده است خوازمي برسك قلتي صباح بخير جوانين ابچا ادريمي تملو ميزد كند بيجي برسك مش سيدا هي قلتي عجبا يزيد مسلمان بويه يانا برب عالمي بدي خاطري شهيد كربلاء بمن ناب خير خوشي ده قلتي برنامج وجالكس باسكم ناب خوش وبن ويسان ده باشتبو برساوجم ما مستقبل زعفاشة ناقا أوي ملخلي سعودي سيرتي النهج الأنامي ده أهاد بيجا زعفاشة قا ميجي في مسألة دبي جحربا صحابا مكن قالوا قيل بهشتنا قاتلوا هم قتيل دبي بس حرب الصحابية ناكن أصحاب پیغمبر بري حضرت عائشة حضرت علي لها خصنا حضرت علي وحضرت معاوية لها خصنا بتشارده حضر إنسان تيا خصنا دبي بس وان حرب ناكن لو وانا كصحابية پیغمبر بونا لجام پیغمبر بونا حضرت معاوية كاتب حضرت محمد بيا قرآن نويسية بربر حضرت محمد مصطفى بيا يعني تشتي نخوش هبا جيت نقاري علي بده خبر دي لو الصحابية پیغمبره ام هاتن سر يزيد كره معاوية بخوده ده اوي اهل السنة والجماعة تجد دياو يكا تميز نبيه يعني اصل ونسل دياوج نرن بيه نرن بيه مثلا ام بيجي الشيخ عبد الرحمن اختب اجاكو في زمانها بعد بشكاكش قصته ويتكرم بخونم مثلا لعنات ليتينن اهل السنة والجماعات لعنات اويتينن ليزيتينن يعني دبين مسلمانين لعنات مثلا دبين 6000 لعنات ببارن لسر جسم يزيد يعني بالي معاوية يزيد مع لعناتين بالي يعني وقت بيجي ودمي مسلمان نبيه الشيطان لعناتين يعني لعنات الشيطان فكرني يعني اهل السنة والجماعات يزيد او قبول لك يعني بيك ما مستاذ بيبرس مثلا هن ام بيجن كسيمك استاذ بيجم بيتر دما دبي محرم وك عالية علوية بيتر لسر دسكنن بيتر ام بيجن تدي لما روجيا دوازده امام دگرن فرق اوش استواز من بپرس يعني بس بيجي بكن چما بيتر او لسر دسكنن يعني چما نرینه که وساکتی ناوجباگی مسلمان جیبه که دکن بیشتر سنی جی دکن شیعی جی دکن یعنی اف گرینگی دنابرا مذهب هنده خواستم بحثی جی بکن چما ورقاس بویه هنکیم بحثی بکن بله خوشگلی به علوی اجام بشکه هاج بیشن مثلا امی شیعی جور وانا ضعفن مثلا ام بیشن نسیری جی جوره کیش شیعیه ام بیشن درزیجی شکلی که جوانایه اسماعیلیه هیه زیدیه هنه اشترا بیشم علوی هنه اما تمامی یعنی اوی هفن نسکی بال هفن اوی دامش هف جدا جدا نه ام بیشن جعفری و اهل بیت اهل السنت و الجماعت النزیکی وان زیدیه نه يعني يقول اليمن انها زيدي زعم نزيكي اهل السنه والجماعه نسكي هبن يعني دشنجي وان وفكري وان وراماني وان هنا كي هنا جا ركون زع السنياتي هنا السنيه راديكال جي هنا ركون زع الشيعياتي اما قلتي اوات تنبه وقت قلت ما حردوجي قبيج لا اله الا الله محمد رسول الله قلتي اوات شتا تنبه ايش الشيعيات شرا تبيجي ابيا مازن كرني السنيه زياتر يعني چما قصيده جمع مثلا مهارمه گلکی گرینگه گلک معجزات ده دناب شخو مسلمان حمیان ده یک باشه يعني چما قسمك جمال السرسكني قسمك جمال السرسكني اباناكا مثلا الشيعي جروب الشيعيه دنما حضرت حسين ده صوص دنا حضرت حسين ده عراقي ده كربلاء ده عرب وبغداد ده يعني مسلمان بغداد مسلمان كربلاء عم بيجن ده ما بين كربلاء وبغداد 7 كيلومتر مسافه 7 كيلومتر تمام صوص دنا حضرت حسين بنا عليكار جيرا قبنا عليكار حضرت حسين وقت يزيد تناتي قاصدك يدخل نوا ملت بوی شب تثبیتا گو کی گل پشت حضرت حسین تر تثبیت که بشب وقتی تثبیت که ضعفا دکوجه وقتی گو دکوجه ایدنی خوابت شیرن قسمه که ایدی نایم پشت حضرت حسین خوابت شیرن وقتی گو خوابت شیرن او چید به
يزيد وملاتي خو قلتشن حضرت حسين دو كوجن حتى دبي حيشتي روج لملاتي والبر دبي ابا دجلي دهيله نايل ابوغا تب تينا دمرن حيشتي رو اشكنجه كوسا ده بر ابي نايل ابوغا وصا دمرن او ملاتي حضرت حسين بيشتي جو حضرت حسين بوشاب شكل كي مزن يعني كي اجي كي مزن ماتمك مزن قلت كشتني او انسان جو خو بشرطنه او انسان جو خو بشرطنه دقرن جزاء دنا خو بخاب جزاء دنا خو جزاء ما چه زنجير الخرخن هر سال روجا خو خايتي كده دبن خايتي كده بسلاله حضرت محمد مصطفى صالح جاره كي زنجير الخرخن حتى شو وقت حتى دنا ما هميني حتى دنا ما هميني هنا كي فقيده هنا كي تشتي او كر جداكر değişiklik başı Türkiye hususen ikna kırın ha khuna khadın idi avi zincirli khana khun khunedin yani sedem gücme daha mühimdir evet olaya sedem güzbe me ihanet gidiyor em ceza ihaneta xoş bitkin be mamustem rojiji دوان دا 12 روزه خوشک ادیبه اوقات قاینا اسلام دا تنه دی علوی از بس علویات کم دیگه که محرمه دا حتی 12 محرم روزی دیگرن روزی دیگرن تشتی وانه ها جدایی هنن بمار خبر دا از واهی میاد بیجم مثلا انسان کی ام بیج 12 ساله 12 ساله دوان دا روزی بگره 12 سال روزی بگره تینات 12 قربان شهادت که گفتم متشکی زعم رند کریه اشترا بیجم 12 قربان شهادت که 12 سیتر عادت کلینه وی گوشته اشترا بیم لتمام فقیر فقرا بلاد که یعنی واقعا 12 چیه ما تدید به 12 امام 12 امام یعنی مسابقه معنی 12 چیه یعنی او 12 چی ما امام وانن مثلا 12 امام الشيعيه هي ذاتن وجا جبوي هاي الشيعيه امام كي روجي كرتن جبروي 12 بيجي امام استاذ بس معاويه يعني از كلمه قدني جبيجم يعني تزاني تشات كر يعني هنا كي عالمي وانا بشكي كي زيده انا تشتي نخوشت كن مثلا القران ده تشقات تشتي على هنا على انا معنا سر تمام دمي علي يعني راسته يعني هنا جار حرف القرآن يجي يانش ما مثلا بحث معاوية كر تماشواني كمج نويس عنديم دبيجي بدست معاوية خانم حضرت حسن او جحر كريه وداية كشتن يعني معاوية إسياني حضرت علي كريه معاوية كيم هناك بحث يمكن ها ناكم يا مثلا كوريا بسفيانا وانا بلد طيب في خمرة كرنا يعني بس أنا نحكي كذا. باشا ما مستة. يعني إبراهيم هوالا ما بخشينه. يعني أبعد بقى سدام فتنتية مسلمانة يعني تشتي وانا رنجي هنا عم بين تشتي خواشي هنا أما يعني شخوة مثلا عم بين شعيبي تشتي خازن كمر عليه وانا خبر ده أهل السنة والجماعة يعني إمام ماتريدي إمام أشعري إبراهيم هوالا الور بنيرة هنا هم عقيدة أشعرية هم جي اعتقاد ماتريدية يعني شرح مسألة بقول بيجا حنيفي حنبلي مالك الشافعي أنا يقول نابين جو أنبياء أو كن باشا ما مستاهل تقدير يا أوي بعد زمان جي حزناك وقمر بيجا شو الصحابية يعني مثلا القرآن ده بس نوعه تذكرني يعني أم زيادة سر نخب خبر ندن دهارنده اگر برای گوجمه خواسته دخازه تام هیم بجی برا نور الافسار گو عربی بزن برا نور الافسار بنهره تشتی زعو آجی هنه یعنی از نخازم بیشم دبی ما مستهل بالتقدير آوه دبن سدام فتنتيا مسلمان وإذا ما يزبجم ده قرآن ده بتشاواي در باست بما مهارمه وأف مسألة كربلاء بله القرآن ده هي أنتوني نعم مسألة كربلاء ده قرآن ده تنه كربلاء لبری پیغمبر خدا صلی الله تعالی و سلم اشارت کردیا و اوی تشتیهانی برای سر حضرت حسین. اجا خوش که ادیبه از بیاجی بیجم نهاکا دائم بیجم آنها شهید بیجن روزا ماتمی و سرینه. مثلا آنها روزا ماتمی راسته بله آجی کی مزنه کدره کی پر مزنه حتی کربلا در لغت عرب دا نابی باشقه جهره ده معنی باشقه لسنه عرب دوجو دخل کرب آیرید که بلا آیرید که کرب بلا کرب معنی کدر معنی به کربا فلان کس داده کرباوی معنی انتشتا زور بلا معنی آفات معنی مصیبت معنی انتشتا نخوش دیمه کربلا روز آفات و بالحال لبلی کربلا بری جناوی کربلا بیه
مگویا مثلا رو ماتمه روزا تستگی خوشه جی این ایروجی رو چه روزا شهادت حضرت حسینه حضرت حسین بیا شهید خدای تعالی در قرآن پیروز داده بیجه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء میره که انسانه که گذره خدای دا کو شهید بکه جوی انسان را نبیجه میری بلکه او انسان در او ساغه واشترى بجم للجام خدای رزق داده يعني بالشهادات حضرت حسين خدای تعالى مكانه كي قسم مزن دا حضرت حسين قلنا دا تو انساني يعني راست هلبت شهيد بون هر کس ناگی جيده الشهادات تخين نسيبي ما دماغي نعمتك ان مزن اوها وامجبي الدنيا هنا برداي بالشكل الشهادات حضور خدي راست ما مستاهل بت شهادت ام سری گرک جرا آخرین تشتکی گرینگ د اسلامی ده لی جبر کو بیره که نباش جبر کو به امبیشن فعلان هاتیه شهید کرن tabi dinameci zulm zordari her tim netice sekine belki jiber ve vek roja şine hati ilan kirin yani embejin şinaveci elbette girtin tabi ki iro nasik me vefat ki ola dilemete şey yani bisarda nevi peygamberi meye ev jiber ve giringez barım hem de ilahiye ki gohdari bikin başem berdevam bikin Hozan Ayaz ten hajmere ki jan ilahiye beje kerem bejin İslam gelek şirine de kerem ki İslam gelek şirini Jeker batem dilberinin Düyir ona hiya çava emvedinip tedbinin Düyir ona hiya çava emvedinip tedbinin Ger şirini ez ferhadem ez tebzina meminadım hatta bimrem tebernadım dikim serte hüznü şine hatta bimrem tebernadım dikim serte hüznü şine hüznü şin beşe vuroje Cergo keze vamde soje Dil kiriye agire doje Mendi bela kesine bine Dil kiriye agire doje Mendi bela kesine bine İslam tü evina deli Rehu canu jina deli Dermane berina deli Dil tetene habine dermane berina dili dil tetene habini bete emmani vereda meraşl ser tegereda Em Yusuf endi bireda Haya karvan mederine Em Yusuf endi bireda Haya
karvan mederine İslam em kurbana teben can fedaye jina teben babu bera kestüne be besşemin ratı bemini babu bera kestüne be besşemin ratı bemini ساعت خوش ولا وقت قلت اسلام قالك شيرين خذت على ما دريا اسلامي دي ان شاء الله ام بيجن شعبك ما مستس چند پیام بيجن پاشم تبخوني روج باش قلتي حواله ادي بيج پاتنوسش چپوت دي اوزان قياس خوارزي من قلتي سركفنيت خوازم برنامه و قالك باش قلتي ديسج ما مستي مره قالك سلاف هاتنه سرسرا سرچاوا از بيجم ج مردين قالك سلاف جمره شاندنه قلتنه ما مست قالك تشتي باش تبيجي و هوزان ایازی دنگوی گلک باشه سلاف شاندنه سرسراسر چاوا ایشالا ناوی خوشی و نویساند با باشت بو ج کدرت شاندی از نزانم اما باورم ج ایرانیه ج میرهم با کشره به تایبتی سلاف شاندنه محمد عبدالفتاح نویساندی ماموسته سرسراسر چاوا مهمت küçük da جنورشین شاندیه دبیجی برنامه یا گلک باشه ماموسته امیرhan گلک تشتیم باش دبیجی سرچاوا از بیجی Mehmet Küçük. Mehmet Küçükdağ. Ha Küçük. Müslüm دبی Müslüm Keleş Şandiye دیسه گوتیه جا آریه مرشانده جا آگریه سرسراسر چاوا از دیسه برو خو بدم هلبت پیامه و یا داوی زوی بخوینم صبح و بخیر به جوانه جناوچه ادرمی تمنو تماشه دکن گوتیه پرسه که مهیج سیدار گوتیه بپرسه نکاح علوی و مسلمان دبی یا نابی اف پرسیه سرسراسر چاوا از بیجم ماموسته ام دکارن پشتی کسی دیاتا دیسه سر مجاره خبر دوام بله فتای بیجم بکر تاسی ما مستم بحث بکن. انا اگر گباریان به خودی هبه مثلا گباریای به خودی هبه نکاح جایزه. اگر گباری به خودی تنبه یعنی باری به خودی پیغمبر لمیجو روجی و حج تنبه نکاح لی نابه یعنی دینسیز به نکاح نایکن. نه ما مستکرم. ما مستم انسر ای بیجن انها اهل السنة والجماعات اعتقادوي بس يعني معاوية ناكيه يعني على يوداش خبرنا ده بس حرب صحابي أجزاء ناكيه لبالي اللعنات اللي يزيد آنينه ما اشترى ازي قشتكي الشيخ عبد الرحمن اختبي ازي بخونم بزمانتي يعني بمقامنا اشترى قات شو قلت يا درق يزيد الداوياوي زعد ريجه ازي كرتاسي بشكاكي بصدته نا هربت ما مستكر درق لعنات يزيد قلت شو قلت حفره نيران يعني غروبر غوري خبيث پربكي يا رب جناري ذاتي لهب ووقيد لعنتي يا رب دي روحي بريد يزيد تابعا شبهتي لعنات داية جان الشيطان نمريد çünkü cismi nazidaran parekirwan zaliman ey xudawan pareki herdem dinav nare şedid esfelu safil biki caye yezidu leşkeri رشبکی روژا قیامت جملوان روی پلید خونی خاک کربلا هر دم دکم فکر و خیال لو بخونی دل نویسان دن ما ابیا تو قسید درد من دورو دزاره نائتن حد و حساب لو اوی رجحیه انشا دکم هنده مدید روحیا ورد زبانی بيجي همي شام وسحر لعنة الله على روح اليزيدي في المزيد. تفراد جي دماكي تشاكريا لعنة اليزيد عن أهل السنة والجماعات. مميزم. إبري ما مستمع بحثا مسألة كربلاء جهل بتكر. إجغيني وين بيجي ما بحثا هم إبادة كدوة ميدا جهات تنكر ما بحث كرلي آيات عند بتشاوي بحثا مها محرمة تكرن. بله. مها محرم خدای تعالی پیشید آیات اگدا دبیجه دبی للجم خدای عدد مها یعنی سایوی
12 مهن اوا گو 12 آنی چاکر خدا دا بری مگاد مگو عربات خستنا اما سیمات خستنا مهکی دمات خستنا مهکی ابی خسته 12 خدای تعالی اشترا بيجم بيشتوي خدای تعالی بس 4 مه اوت که قصالت که دبي دبان ما هذا ابان ما محترم ما محرم معناه حرمت معناه محترم دبي دبان 4 مه هذا تهنك تشتي قد الدنيا ده هم دكن وانا ناكن يك جاء الشر تشت برابه شر ناكن يك ما محرمه اللي بالي نابي محرمه تاتنا القران ده نابي تنا ذي القعده ذي الحجه وما رجبه نابي انت ده دراسه القران ده تبقى قاعدين يجي مقوت ما محرمه سوره فجر دبن ابا فجر اشارات بالما محرمتك يعني باشارات هي لبلد نافي تاتنا نافي بخا د قران بروز تنا زلق اوكي رجب هي شعبان هي رمضان هي مثلا رمضان هي ما يدين حرسي ما يدين هنا اللي ابا اوتنا يعني ایپیک ما بحث روژیا 12 روزان کرد شی یان دجی و گوت نو سادی ایوانن ای مسلمان سسیه ای مسیسیه لجماعة 12 که شکلی به همانه تدی روژیا رمضان به امساک دست بید کن حیا بیشن نه اشتاب بشكل دوان دا جداتی هي بلی مثلا ام بیشن آوه ناخون ام بیشن خویتنه ام بیشن افترا خدا ام بی گوشتیاتنه اشترن يعني تقدر تشوفها جداي هنا يعني بنزري ام بيجن صحوتنا واشيب يعني واشيبتنا رجاء وصاي بويا وايام بيجن اي كان بحث هناك اشوري بكن مع مستاشوري شيء يعني هناك بس كردنا ما خافتني دما كشتيا نبي نحته ليه د اساس خد اشوري شيء شما دمها مهارم دم اشوري بطيبتي شيء كن وقت دينم بزياده شيء بله عشر اصلا اوقات استي هاكا مثلا خوش كده به انا كاد هري اميجيك مملكتك من افريقيا الكي افريقيا هنا انا كاد وانت انت قصه قربانه ان مقدس انا حالك الدين خدا ايمان ده زده لميج ده فرزه قربان واجب چرا قالوا ام قصه الاوى چرا ان مهم اوى يعني لو را ملاتي تفقيره احتياجي وال گوشت یک پرچگی گوشت هيا احتياج با خانه که یا عالمي وچات که مزن که گوش بنا بدنا مسلمان برچنه بونن ناقه اصلا هدف و ارمانجا في عشريج اوه يعني اصلا هدف مزن اوه قام بيجي ميركي زنگين مال خود ريا خود بده فقير فقراجي ام بيجي زگوان تيربه اصلا هدف مزن اوه بل ایجاد چاتکن مثلا عالم تینن تخنا روی مهم به روی مهم اشتر روی جمعی اما جن روی پیشمی انا مثلا جمع انا جهنه مثلا ام به شباب روی پیشمی ام شباب میری خود دردخن یعنی چرا پیشم لا شبکی خیره پیشای جمعیه ام یدگن نانه کی صدقات نه فقیره از بردا هدف و ارمان چه فقیره کی خورا تیر بکه بله جا خو ما گوی مثلا عشره مثلا ام بيجي روجا نوح عليه الصلاة والسلام في ناني بلا كريه يعني ميناكي بيخمبرانه موسى عليه الصلاة والسلام يقول كريه دبن ميناك بيجي چاتي چكرني اصلا دي اوا انا اقول كلتورا ديگشت به مثلا 10 جورينا 10 معناه 10 چيشيد نعمت دنا ميناني جنم اشترى من نيسكه ام بيجي نوكه آوه قويه بله فاصوليا جهنه که هنا مثلا بيجي قيسي كي تخرنا مش دبيجن مش مثلا انا اقول علي قوي بالقا جهان بيوان دارا الورا ملابم انا قاد قرتن روجا عيدا قرباني گوش شرجت كرن قرباني قد كرن دقرتن وي گوشت البرد طابي او تكرن البرد طابي اشت كرن بلي مجرى كي گوش خاش باره ناوي ويجا ناويش خاش ذاتن او تشريقه يعني تشوات اشت كرن حطاني 21 رو شو بعد محرم محرم ده نسكيه يعني بس أرادا بس يكروها بس 15-20 عيدير بس نه اجا ذكرتن وي گوشتي تاني تخستن نوا يمك عشرة يعني گوشت چی دکن نواش اشت كرن اي گوشتي عالي جامبلي قونيا كردي ورا تفجي ددن دقري وي گوشتي اشتكن اشترى بيشتي وراجع دبر 10 دقري وي چه گوشتي خاطخني اجا ام بيجن او تشتي گمگو امان اشتخني نو کو نيسكو اب بچك شيرين عاشوره ما مستيان او دودا شناي تنشت ايش قاعد وي بيجن فرقوي هي بله مگو جدانا مثلا اما دقري وسات كرن اشترى بيجن دزانا مسلمانا لا عاليه ما اصلا بيجن عاليه ودا
ایمه شیرینایی ته های گوشت نه حتی گوشت قطع نه یعنی نظام ماردینوان داره ته های گوشت نه ولی جمع گوشت نه جمع ایستنه ایمه جمع شیرینه ها ایمه شیرینایی مثلا ایمه جوستانه شیرینایی خنی استرم به لبراج اوت کردم اواکاجی چرا جبوی حرمت بی ایگادی مگوش خو مثلا بلاکنوی صدقه یعنی خیره گویی تو دیوان راز خیره بودی گوش به خدای تعالی ته بخشید این باشه و زنایاس ام تبقى تعریف کن اوی کلا دل خوز هر دایم دبیجم اوی کلا دل خوز هر دایم دبیجم ج عشق رسول خو ایرو از لالو گجم ج عشق رسول خو ایرو از لالو گجم ای جانان جانانا ای درمان درمانا ای جانان جانانا ای درمان درمانا بهنات چقا خوشه منا گلا ریحانا بهنات چقا خوشه وکه گلا ریحانا نخوشم به شفامه فقیرم به گنامه نخوشم به شفامه فقیرم به گنامه مجنونم لشولامه مدت یا رسول الله مجنونم لشولامه مدت یا حبیب الله ای جانانی جانان ای درمان درمانا ای جانان جانان ای درمان درمانا بهنات چقا خوشه منا گلا ریحانا بهنات چقا شکه وکه گلا ریحانا گواستنەوەی تاموبۆنی ژیان لە جوگرافیایەکی سەرنجڕاکێشەوە و ئاشنابوون لەگەڵ کلتور و دابوونەری تەجیاوازەکانیاندا. بەرنامەی ئاژین ئەمڕۆ کاتژمێر 12:45 خولەکی نیوەڕۆ لەسەر شاشەی تەرەتە کوردی دەبێتە میوانی ماڵەکانتان. چه دپیشن چه دپیشن دیسا گوند به گوند دکره خوارنین هری خوش و بتام ج دستشنین جهاتی دینه پیش بریوه چه دپیشن به هفته به بشاخوی نور گند خاصا آردهانه چه دپیشن ایشف ده ساعت 8 لسر اکرانا ترت کورتیه دناف سالان ده باجار چوا گوهرین و چوا پیشکتن. ده برنامه آگوهرینا باجاران ده تینیشان داین. و جاره امه به باجار حکاریه بین پیش بریوه. گوهرینا باجاران
سبه ده ساعت ششانده لسر اکرانا TRT کردیه. خشكي جابي خودك زينة إذا من ويدري دك بمزه خخ زانه إسانكم جوان حسكر من بشوان داكن نازدار سبه واره ده ساعت 8 لسر اکرانا TRT کردیه. امجيبك بابي خلنا مني مینا آویا سرپلانی و که بای زاگروسانی مینا آویا سرپلانی و که بای زاگروسانی از گرتیه بیناتمه از گرتیه بیناتمه تو بی عشقت نزانی تو بی کلی قت نزانی مام هویت مام بندات تا کنه بینم وی جانی نادم مام هویت مام بندات تا کنه بینم وی جانی نادم دلم دوته هاتوان چیا از مشیام دولو زویا دلم دوته هاتوان چیا از مشیام دولو زویا مبحزاران هوال دیتن مبحزاران هوال دیتن یکی مزگین یک ندا یکی خبرک تندا مام هویت مام بندات تا کنه بینم وی جانی نادم مام هویت مام بندات
حیات تا کنه بینم ویجانی نادم ساعت خوش سپاس. دنگه تهر لدنه به مالاتا واسطه صعبه موزیسیانی می هجا علی رضا کیاجو طبیعی و دریم دم خوش در باسکن روشاوه چاوای مگود ایرو روشا لحظه وکی هر هفته مگود از بجم ایرو و هفته جست خوازم دیسه ببیراوه بخم دبی کن هرن هوا گرمش خوره جکی برشینکایی که اونش خوره پیکنیکی که بکن اشکر ما خو بلا دارستانی من شوتن و شیاری جارک دیز بیرم بیراوه دماوتو و چای چکر و خوارن چکر و منگال چکر آگر خوام رینن بوی آوای جوی داری فقطن لورا دارستان ما جبو اکسیژن آمه جبو دنیای که باش جبو نفشه پیش روز آمه هر تم جمره حوجن جبو دنیای که خوش یعنی امیل دنیای خودی در کبن امی باش بکن دمامون چون جکی رونشتن هم جالی چوبه و بر مای کون داوی جنوی داری و هیجه هبن هم جالی آگر و بلا دارستان ما نشوتن هوا گلکی گرمه جام کنور بیلنجی دبی کو صدماوی چه به چغاره یک چیزی به کو صدماوی چه به بالدار بنام بیجن کام روشاوی چه اون کارش من بنویسین گلک پیامی و هات نصلا به حمی سر چاوا وقت نامینه کم حمو بخوین جارنا هلبت سلاوی هم کسی کو مجه هوزان ایاز رجما مستمره اکوجمره و شاندنه بگشتی از بیجم سر چاوا ام سر مجاره خو مها محرم گرینگی او عبادت خو ام چاوا بکن مگوت هم بیرین مزگینیت گلک ده هنه موک مجدت ده هنه هم جی عالی خمگینیه عالی شینه ده هه هر دو عالی جی ماموسته خو ام داخون امیرهم بکشره سیدا امیرهم بکشره ام دی سر به مسئله بسکنن ماموسته مگوت یا مسئله که عالی و شینه جی هه حدیث آیت دا و بحث کرد پکی حدیث سر عالی هم شهید بونه هم عالی کربلای هنه آنتونه هنه کیم بحث واب ده اوا پیغمبر علیه السلام ده اقربای ویدا آن گوری تاریخ اسلام دیجی تمام شهید مقدس لیبلی صاحب شهید پیغمبر بخواه هنه ده دنیای ده ان شهید گو فاضلت و ضعف خیر و ضعف او شهید صاحب یک اوا گو آب حضرت محمد مصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم و حرب حددت کشتن حضرت حمزه وقتی گشتن ابو سفیان باب ابو معاویه وقتی به او واسطه کوله کلیت خه حضرت حمزه دکوجه هندو تیناتی جیگر حضرت حمزه تیناتی خد دی بخواه مینانی بینش دجو بله حضرت پیغمبر علیه السلام چه سر جنازی وی آب خواه دبیجه از به خودی سون دخم به عظمت و مزنه خود سون دخم محطان روجا ایرو کدره که آم مزن نیتیه شهید حضرت محمد علیه السلام ای دو دیاجی برای حضرت علی بن ناوی جعفره ده حرب تبوک دوات دباغ لیدر دباغ سرکه bayrak İslam didesti vida az bu kurtasit bejin zaman kema ملي اول جيت راستي جيكرني دغرا جبوي bayrak İslam ne ke بخاري دد سملي خوي چپي علي ملي چپي وقت داتنا علي چپي وليت خوي ملي ويجيتكن سنگي خو د سكراندني بيشتي گسنگي ويجيتكن bayrak İslam ke اردي اشترا بيجم زمانكي المكان مكرمه شلينا باره مسلمان غازی حضرت پیغمبر علیه السلام دکن دبیجی یا رسول خدا دبی دعا که بلکه خدای تعالی شیلی سر مدا دبارینه رسول اکرم علیه السلام دعا که روترا دن دبی سبه دبی گلی مسلمانا دبی ایرو شیلی کی زعب باره دبی چا دبی لورا دبی من جعفر التیار معنی دفره یعنی جعفر قراب بخواه مدنا و رفی ملائکت دا دید حتی مزگینیه شلیه دا مسلمانه او شهیدم شهید سوسیه حضرت حسینه شهید حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وقتی گفت شهید که دی بیجن ملائکت خودی خوناویج ارده طولتن برای آسمانه خوناویل ارده نمایه نیشته خوناویل لورا اوقا شهیده کی مقدس بیه اوهی شهید سوسیه ذریات دا عائله حضرت محمد مصطفى دا حتی د اواج جیانا دنیای دا ان شهید مزن صاحبن هر سی ذریات اقربای حضرت پیغمبر علیه السلام یا آپینه یا جار قرابینه اوا کربلا اوا خوش کردی است خازن تشتکی دنه بیجم ناکا
صار رسول خدا صلى الله تعالى عليه وسلم دبيجه دبي اختلاف أمتي رحمة دبي اختلاف ما بين أمتها مدى رحمته اختلاف چیه دو تشته یک اول مثلا امتا پیغمبر یک دکتوره یک öğretmene یک ماموسته یک نویسکاره یک تلویزیونجیه ور حاصلی که آها جورجوجو دبی اول رحمته هنه که عالم اسلام دبیجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اشارت بال مذهب وکیلیه یعنی یک حنیفی به یک شافعی به یک شیعی به یک امبیجن نصیری به یک اویدنی به ور حاصل زیدی به اشعری به ور حاصلی اوا رحمته جبونا امتا محمد مصطفى ده قرآن بيروز ده جدي بجد بي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ده بيجو من تمام مؤمن براي حبدنا يعني إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الشهادة دمجو خدي خنج خدي تنا حضرت محمد مصطفى جي بيغمبر خدي شهادتنا كلمة توحيد بيجم قلتي أب مسلمان تمام بيجعل الهدو بنهرم يعني نا وهابي بتشاوي دجمني الشيعية نا الشيعي بتشاوي دجمني العلوية الوهابية بنيرن نا الشافعي الحنفية نا حنفي الشافعي أم تمامي بتشاوي اختلافي أو اختلاف حضرت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم به رحمته أم بتشاوي رحمتي بالنظر رحمتي الهدو بنيرن كي وجبوا الدنيا ما خوش به أنا كيرو ده تمامي أقليم مسلمان ده الشر وده تمامي دوري فان تشتادانه هالكي أفتستيقو أم لساد آخر تشتي رحمة يعني أم بيجن يكي مناني جعفري الصادق حضرت علي اشترى بإمام حنيفي تلبيوية يعني الشيعية إمام حنيفي أوية تلبيوية مثلا أم بيجن يكي إمام محمد بخوا حنيفية تلبي أو إمام الشعبي السيدة وماموسته تلبيها يعني أورنجيها مثلا مذهبي أودا مثلا تفسير خازن هي تمام أهل السنة والجماعات الجماعات أو تكن قبول تكن قلت تفسيرها كي أن مزنة إمام خازن نويسي أو جي أو مثلا معتزلية يعني اتقاء مذهبي الشيعية دماكي أساكي دا السنية بأهل نظرك خوش الشيعية نظرك أو نهريا الهبدو نهرينا طب أبو وفاة حضرت حسين خداي تعالى مدخل بني أوي خداي تعالى خير وبركاته ويدخل نسيبي ماجي طب إيش يا تنيننا أو ماجي هم صحابة إما هم زريطة بخمر إما وأمجي بواري تنتي وأن شهيد مازنة أهل السنة والجماعة بس أب إنسان يقول ما تمام ويجي ذكر أجا خير بيجي خدي خير وخيرات بدوام يعني ما مثلا أمدي دينيرن مسلمانتي دينك شلون وسا إسلامية يك ثانية فيك ما قاسي شيء وسا جدا تيك تونت كرنا نعمل ده وسا بيجي مثلا إلو تركيا ده أنا أسويه هنا أنا أسوي تركيا بل أنا أسوي ده مثلا أم بيجي هم حاكم بحذر حاكم هنا مثلا حكمك أنا أسوي حاكمك أنقري تستقبل بيجي كي واني تستقبل بيجي يعني شيرو بكرن جداي نفسه شروعنا السر اجتهادي كه او دبي مجبي كلمه بيفهم كده او دنيا دبي مجبي كلمه بيفهم كده مذهب او ذاتان مذهب معناه الريه دبي هاف عن كريه اوقع اصلا عيني تشتيد بيجن يعني مثلا بيجن درق ميجي ده امام حنيفي دبي فرض ميجي چارن خدا تعالى القران قوتي سر چاي خو بشوني وملي خو بشوني يعني دست خو حتى ملي خو بشوني سر خو ماسكن اشترى بيجي نيجي خو بشوني وصاني نه گوت چار امام شاهد به شش چیه شش دبی گرگات نیت بینی اشترا بجم یک جی اول گوته گوت په بینی یعنی پیشی سر چاوی خو پاش ملی خو امج پاش سر خو پاش نگی خو شرط بین ترتیب هذا عربی دا چقدر جدایی کی نرندی چی بود تسلا چنه بود سر ودنی امام شاهد دی کلمه اشترا خو زده گفت yani tamam hesaba da evet. Sadece tişteki günler hoş hene. Mesela araş ya Sünniyada ama heneki şey perse fizi sahabiyara bejin heneki sahabiyara ehl sünnet vel cemaat sahabiyara persana bejin. Şu an bejin çena. Ve tamaşavan mehnek peyam şandine betaybeti aşure persine duhazın aşure ez bağırım him bebin me bahs kirli merhaba mamustaj الهي ظريف وسليمه امسلاوي گرم جوره دشيين گوتيه هر دو ماموستيان لم برسلاو دكن قالوا عاشوره چي جارك دي ماموستا كاري بحث بگوتيه جارك دي بحث ما قلت عاشوره معناه ده yani kelime mana de kültüra İslam edacı embijin haneki çeşit yemek jore tışta
دخلنا نبا يماء يعني چار بيت تجد أمير نوكو نيسكو جانمو آبو خوي دخلنا نبا تجد الشراي واشترى بتشيبكن وجبوي سدام قوي رجاء وقرتنا توبا وكنا ولا قبول كنا الفقير فقراء بلاكن أشتري منو معناه يعني هر شخص ما بحث عالية شيء نكر أفجي عالية معجزة يعني نفس أو بيرتنا على قوي أنا جا أم جاردن أم يناجه جدابكن ناقا محرم آيرية تستقي جداية کربلا آیریه کربلا آفات و بلا کی مصیبت کی مزن سر مسلمان دا دما محرم دا هاتی سر مسلمانه گو تورن حضرت محمد مصطفى گو وقتی گو چه سجده پیغمبر خودی حضرت حسین سر خدا سر نگی خدا سر توی پیغمبر حضرت محمد دهندر میجه دا جبونا حضرت حسین ام بیجن رحاسز نبست سر خوش سجده بل نکریه تسبق بو انسان کی و ساعتی کشتن آجی کی ان مزنه ازرابه کی ان مزنه جو مست تشتکیتنه لبال اب اولایا دما محرم داتی اکرنی و کدن 10 علاقه به 10 تنه ترى معناه كود محرم ده جايبيه دوقتا مو سايده جايبيه جوي شاخيته يعني بالي جوي شاخيته حتى دوقتا كلتورا عربه ده جايبيه اشترى بين كلتورا تركا ده انا هي كردا ده جه تمام كلتورا مسلمانه ده هنا وخير اجي لو رت نان شيء كل مسلمانه نان بلد کی راست المسلمانانش بركو نانتي بلاف كرن محرم ده ما مست وقت ما هندك ما هناك ديم بس محرم وعبادته يمكن بلا ملت وان روجاج و عبادت سودي ور بگري وان روج خير و بركت امساج دست منه چنم بيج بله خدای تعالی ما بگینی هر سال وان روز خیر و برکتی أنا اسمي تاوي بسم الله آمين إن شاء الله ما محرمش خو ده جرات بجن دبي ما حرمتي ناوي محرم أنا حرمت أنا كا حرمتي را جميع را كي حرمتي دقرا خدي جرا حرمتي دقرا لا را خدي قدر دا بماهي اشترى بين پیغمبر خدي صلى الله تعالى عليه وسلم حرمتي داي حضرتي عمر رضي الله تعالى عنه اوج حرمتي داي لو رخصه سركيس مها تمام مها خصه يل باشي دماكي اوكا ماكي حرمتاره قيمتاره وقوتي مسلمان جي بي قيمتي بزمان بتشد زانه بالتوبه بالمشكرنه بالدعاء كرنه اشترى بيجم دقا دين سامغو خصوصا برا دبان رو دا جبوی برکت هنکی ارزاق زیاده دان مالا خواه شخارتونه ارزاق خودن شتکی حوجی السریم بدن خواندن ما مستقل بدی بری ما حرام خال سرد خونه او بخال سرد خونه شخم ما خیر و برکته بری گفت تذکری وقتی دان مالا خود بسم الله الرحمن الرحیم يعني مگو بیک دعای که طایبت کو دوان رو شاده وری کریم فلان هبی ام بحثاوی بکن يعني بله يعني دعاء در حق محرم داجی دعاء هنه تابع کرنه مثلا بیجن روزه مبارک تا امیدن بودی مرد چی بکی؟ یکی مرد بی یا ربیت معفو کی، یا ربیت مبخشینی، یا ربیت دینی ما و دنیا ملهدو بینی، یا ربیت رزقی که حلال فراف دیمی، یا ربیت حظا زارو کی من مال منو اشتر بج آفات بکی، جبلا بکی، جمصیبات بکی، یا ربی خیر و خیرات بی ما محرم تخی نصیب تمام مسلمان تخی نصیب ماجی. اشترى بيجم جبوا يا ربي مثلا نخوشك ما هبت صاغي بدي ادخل نسيبي بسلماني اشترى بيجم ياكي ديندار يا ربي تديني بي مسلماني بقديني ياكي ام بيجن السر بلاكي نسبته يا ربي خاطري بما هنا مشرات بي افاتو بلاي سر مسلمان راكي دعوي ابن يعني انلامو ابن عربي والجم هذا از بخنوي عربي لا باش تبي ما مستحق بهيدا بك وقت ما دو صدقه لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم إنا أسألك الزيادة في الدين وبركة في العمر والصحة في الجسد والسعة في الرزق والتوبة قبل الموت والشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الجسد وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين ولكل من قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعجلة خدای خنج تو خدا تنه او خدای رب ارض و آسمانه و رب عرش مزنه یا رب العالمین از ایمان من کامل بکی برکت تخی امر من صحت تخی جسد من رزق من فرا بکی توبه من قبول بکی و اشترا بین دو وقت موتا مداجیت شهادت تخی نصیب تمام مسلمان تخی نصیب میجی خیر و فضیلت شهادت و پشت مرنا مجیت عفو بکی
وقفا عند الحساب واتي روح قيامات يجي بفاخشني يا رب العالمين جيقوني من بفارزي وأمانا من عذاب ونسيبا من الجنة يا ربي من عذاب جهنم إخلاص بكي الجنة وخاتخي نسيبي من يا ربي وارزقنا نزل الكريم دروجة جنة خدا واتي تمخصد جنة خدا وجهي خابدي نشانه من يا رب العالمين الجمال وخاتخي نشانه من يا ربي مريه تمام مسلمانا عفوفكي مريه مجي يا ربي تمام مسلمانا شفاي بدي مجي يا رب العالمين تحفظ مش تمام افاطفكي آمين إن شاء الله يا متى آمين ما مصطفى تعالى يا محميان قبول بكي رزق وبركة بكي مالا محميان ده إن شاء الله از چند پیام بخوینم پاشی خاطر بخوازم بلا پیام تماشاوانی من نمینون هفتادی بسنا الفانیج مرشان دیه ده بجه هر هفته ملوت تماشات کن دایکام گلک سلاف شاندنه گوتنه استیم دسته دایکاته سلاوی مجیج دایکاتره محرمه و روزیاوه و ام بجن عشره و هم خود قبول بكي گلک سپاس مالا و آوا جئل هی گلک سلاف جمره هاتنه سر چاوا دیسه مرحبا گوتیه جمره هوزان آیات را گلک سلاف شاندنه باجر خوش بنویسن لیز باورم جو آگریه دماشترتن بهتر جاگریتن مرحبا برنامه و گلکی خوش سر خیره به گوتیه هوزان آیات را گلک سلاف دشینم سر کفتن دخوازم دبیجه جستانبولش مره پیام کاتیه سر چاوا مهاوجی محرم بخیر و برکت در باس به انشالله جتو کاتیج مره سلاف هاتنه سر چاوا ما مجی یا تفدجی یا محرم پیروز به انشالله خود تعالی برکت آوه مهم بکه مالا محمی آنده خود تعالی ما پیشا بکه از بیجم یا حمیان سر خیره به خود پیروز بکه ما مستز گلک سپاس کم سیدا امیر هم بکش مالا و آواش با آگاهی کوب مره پار بکرن صحت آخوش خودش راضی به خودش راضی به مالا جوابه خودش راضی به حوزانای از گلک سپاس بدنگه تی خوش هم الهی آنده هم دکلام آنده گلک باش بو سپاس کم مالت آواش بو کتاتی برنامه همه سپاس کم حجیک جمره پیام شاندنه سلام شاندنه همکار سلام همکار هلتم سر شواس سر چاونیش انشالله آمین انشالله از بیجم علی رضا کیاجیم گلک سپاس کن مالتا و به دستکیت به موزیکات خوش هم که خوش بون ساعت و خوش بیجن از خاطر بخوازم پاشه می به کلامه که به الهیه که بقدینن و هفته جی موزیک که بقدینن بلا مهمی محرم خوشتر باس بیان بیجن و هفته جیم هاتن داویا برنامه آخو هفته که دیدی سه همان ساعت ده ملوی دربن سبت لحظه یانجی شمی و یک شمی بیجن امید همان ساعت ده میوان و مجارن جدال پیش بری و بن و انجیل مالی خوام بکن میوان دشتاری برنامه هم بن بریا تلفن و انتکارنج میره بن ویسن لخوا باش بنیرن روشا و خوشتر باس بی مهاوی محرم سر خیره بی داویا و هفته خوشتر باس بی ببختی یا دنیای او حال من نمایه ببختی یا دنیای او حال من نمایه جانا دل برینم دا درمان جانامın kanı جانا دل برینم دا درمان جانامın kanı وك قولكي بآبم وك روجكي بتابم روجر المن وغيره بتواز استخارم روجر المن وغيره بتواز استخارم ببختي يا دنياي او حال من